Ok, fie fa felo ya ku le paia mal malu tatu watu nei kula le aso. Fie fo ngo foia le ngo fo kavika. Il ka ko usu fa sa lau ya asiaka. O lo o yai Amerika il kamingai yes kaimi ilumaku o nga fa kasimai le. Ya ma ve fo se vai nga o mako kalonga nge fiafi fa penga fo ilo so ya se lengi ai mua o ngo fa felo ya ku. I kulanga mo lunga ka ku kungu yon kulang fa lupe ina fenga renga le ko mo la ko for ko ya mamalu fa malo mamalu I kupu mai ma or ka ko kungu ya ai mai se le ka ko ma le mai mo mai o kinga ma ko ma kama ma ko yo I ko moka fans ka ko ya I vai po fela vo la langi o lo e mai mo mai ai e po skai mun fo I mo ma ngai fa sa longa ma ngai kalonga ia fa fele ya kulenga fi mo lenga fa kai il ko wa fioma awai fans ale al ka ko fa supporters ia fa malor se fo mo malor nga lu malor ka poi o va ko le ngofo ngai po a ko anga po mo ngai aso inga ia ko fi mo se kala por ase kala fo mo sa mo ia fans ale e tapipi fa kasimai ia awa ko ke mingo ikele ai fa fonga le ia ma fa fele ko fo ya ko mar ko a fio mai I ka ko po kala mo nge fiafi ia o se kai mi ka ngu mai ka ko lo ia lo malanga mai lunga le wala ia se kai foi fa kasi mai a sia ka mai Amerika io nga ko ala ia le ma ko fa so ani kai mi masalo or ka ko kanwanga mar ka ko ai po me lo ko pu sa mo mai nga ngafi se yo mai ili kula por lu kula kalwa ya ai mai se fo ir ka ko kilo men ko kupu ya so e lua wa ke akngei o le se vai lo kele sa moa I pa ki makulanga o me lo kupu mai ir ka ko wa kungupele wa kele fonkanga kele me lo kupu kaule mo kan ka sa moa ai mai se le fongele le kele o langonga ese o lo mapunga mai o nga o fafika uli o lo kupu mai Samoa amaka mai nga foi vai aso ka ko o silafia uma bala kungu nga singa o ko kongo pupu inga yamankua le moringa me o ko ile me ala amaka il ka ko kalonga ngi aso mafua mai nga kaimisa kam foi amaka mai le o se fo fia mela ko ia mala ko vai nga amaka mai ko lu fa lima ongo si o lavanga o kule fiku ia o kule se fu kai minga kula I mai ai ia o se fu ko ia fa penga for ka ko paki ne kai minga ia lo mo ku pe ma le suyen ngu melo lu fur kasi o ka ko paki se fu mo le fa ia le vanga fo ia ka ko parimia ko mau pe le chapipi le fu mo le valo o kulanga nga o fai pule sa mo o lo iai le kai minga o me o kupu mai ngo kula mai le fa ka konga fo I male mal fa ka konga mi ska fa mi ska fo fa mi se vai ka ko mi ska nga fa mol mole o ka ko mi ska ya fa le sa fa ka ko le so fo ya nga fi ya lo afia ya e fi nga fo ya ma au ma u ya fa pe fo ya ni wava ya e fi nga fo ya langa ya fa pe fo ya fale mavaenga o la konga ko fale sa fa ka ko inga I se kula nga fa ko pelava ile se kai le ke ia kula I maila ia le se fongo fo sa fa yer ka ko pa ki le fast ia nga nga sa fa ko inga ila role ale maru si ole ka ko al malo ia ma kula nga sa ia le ka ko banga faku ese ka wior banga ya fiamele por kapengeka ka wior kapengeka fast da ka ko fast mar kapengeka ai o el pongo pole sa ngoer ka ko ka foi inga ua sa ua kasi mo le ka ko kokas ya me se foi ia le ka ko paki ua fongo makali ai se fa ko nga foi ngo mai ngisio kalonga nga kele pe kasiro a kolu pe kalonga yo ke lo sa invite time ba lo dia ila ko foi awai yem fa nga soro lo fu ngal paki inga ia fa
whaamuka le whange ia membership, ia po le awai fo io, o la koe ko ongo, ia le vei lar kamai kai palmia, ia le whionga fo ia tuala, ia whapenga fo i ko whai a olo, ko whai la kingu, ia whapenga fo ia le komisingo le leo, le ko wha fo ia fo walo, ia whapenga fo i ko susulu, o i la koulanga ko ongo lewa, whaamuka la ko ave sea malpaki o le fast. Ia, o le whisi kele lava lea la kula i mangi. Masalo, skasinga vaenga o le a whaasanga e kako karunganga le fiafi a konge. O le halisi mele la kupu. O lea la ua whange ua kuri mingi ska mai ingo wo i kako paki le fast. O lea ua kuri ia ko ongo mai le paki a kako fast. Ua o whela le wangi, ua o kaimirengi kiangi. Sa mau kala mau ki ngola. Iri ka mo whai o le vaenga le ko e mengi sikanga mai o le fast. I inga le vaenga le le pari mia. O ngei fo i le ngei aso akoa. Ia, o lea fo i mau ako. O lo ka miro lava ia ngisi fo i o kako sui si ingia. O lo ofa kasi mal pari mia. Inga ia kawa ngau ngisi fai pule. O lo i ko kongo lufu kasi ar kako paki. Paki le ua uma o nga kasi moe la ko finga ngalo. Inga ia ko mau lolo fulkasi le awangi ko yesesi e alu ese. Ole fesi kele la. Msalo le menga le la kako wo ye le fefinge. Ole hale mele la o angi options ye ko koe ngei. E mwhai e on kako kilo o lo koe il kamakai parimia. Wa o le la o longa mangaku e marosi le pao o ka pengeka. O le mangaku o kako whainga malo, o kako whainga paki le fast. O le marosi anga le fast. O le alanga ngā lei o ngā kasi momola ku whingalo mo whaise kuskusia. Inga ia wha a kea ko ongo lea. O le marosi la ngā leo wha ngā le paki. O le sorua le la saungi. O le a whaile whongo le pārmengi. Ma o le whongo fo ngā. O le a kako kirkira ngai se mea ese lava. Ai mo se foi mor kaimi momua. O le a kupu i kongo palmenge karukalua i meio kupu ngai. O le vai lua inga o le paki o le fast. O le wha maroro inga o fai pule, o le kuli inga o le kamaka i palmia, mangisi o mingskasi ingia. O leo la awai ngai kongo le fongkanga. A leo o maunga kuli. O la le move le la kamwhai ngai ia le tapipi. Ia por kamaka i palmia fo. Kako kikiro le kele whaasa longa mo karonganga le ngawhai mai ngai e la fo iku. Ia kau ia laiku, meaning au whea ko laiku, lo ingo le tapipi. Wā ia mei au kako kikiro ngai anga pō, manga ngai, mo karangoa ngai isi lawanga ngā sā. Aisea, or kau avese inga o kako mawhawhau, ma kako kamwhai e whangai e whinga winga mele karangoa mai ai. Ai, e leo le ngā. E fo ili vaenga ka ua lewa mamori mai. Mai ua maua e re kako officer. O lo kam whaile ta pipi. E koe mai ngisi kaka skofa. Mai o le fast. A wale la ko fufuanga. Inga ia vese e le fonga whikalai. I le fonga o la solua. Ka ma whai ngisi o le fast. Siingia. Ia si li paka o lo kam whaile su le kofa fo ia olo. E mai se si kofa. Inga ia maua le lua vai kolo. O le mau ka fongo. E a vese fongo whikalai. Ia pare kau ki pisa aku. E se amire kau ki pisa. E se mela e pisi mai ai ia. Ia le vaenga ri. Mai ka kau o nga whai loa kako kungu. Ngai kako i loa o mai mela e kukupu. Wa mele a le ngi kako kau make make. O le ofa inga ngā mea. Ai le kau mai. O lea foi lau kako i le le vaenga. E leo se vaenga maangaia. Peo la, o le mea sa po, o le mea sa la ikikima pese po, la makang pese papala. O le mea sa la ikiki, o la pese papala. O leo ke vai aku mai kau aku. Le mai kau mai ngusila. Le malo ngusila. O ke lo foi o menga le mai kau mai malo au fakasi, le Commonwealth. O le mea whanga le mai kau mai Pasifika. Po ngai o inga, leo lo fai kako kai kai. Ma memoria koi.
le makanga o le mawhai e ka koulawa ia o ngā fofo se whaafikauri e whai ngofia o ngā whai le angal mea whai ngā loko a le kia fo i mose a whai ngā kā e kau ave le whangaunga Israel o ngō le whewheu man ma a o loko kangaka ia bangera whangaunga Israel uska mai ngume ole a bangera whangaunga Israel e fia mawhi ko ki pa ia miliongan malanga ngau mai mai e kupiko e o ngā ayo kangaka masika ko kamai sa moe ngā lua se rau kangaka lai ngofo e makanga ia ngofo fafo a kufa kasi reo pe ngā sa fa milionga sa moa a ole mele o kupungi ole mo kwa mo ka kia ia ole vaenga nga le la ka ko ka ngungi la ka ko ka roinga po le le si mele la so ki o melo ia ka ko kiro ia la falkula fongo e ma fai on ka inga ka ko mangako ka inga ka ko fai ka wako i skepu ia o fai ka ko paki a me se ka ko fast party o skepu ia o fai ele vaenga le ia ka ko pari mia e fai e whika o inga i e whaingi. Ia rau kako mai mom kako maka maka. Wālanga o leo fōringa mai o la whao ngā po ai le leilang porkiki. O e makuarang porkiki. O e aka mai. O e maro siri pāwa. Ai ki a isi o kako a kungupele. O lo o ka maka ma kirukiro aku ma mai mo aku. Ia la kou sa kofia. E kau venga kako whainga malo. Se kaimila o ngā kako ki kiro la ia le kūranga ngā. O le si fo i vaenga e kau ki kilo iai o le kūranga o le kako aore malo ma whakau konga i whaingai. Kasi ngā kūranga la kako ki kiro le kūra fongo, le whaavai sa mo, o lo i o lumangei le kusi whaavai, ia whapenga fo i le sunga ia kako loia ia selengi. O le kako kalongo inga le ka ua o le whaavai. Inga i mwhai o ngā muri ka ia. Ai penga sa o foi le whao ngā inga i le kaimile anga kupungei i le aso ngafi pokala kua ngafi. Ia me se foi le vaenga le aole malo e whai. Mo le si vaenga le aso o ngei le whai le whonga o le parmengi. O le kasinga le vaenga o le akako kilo iai. O le si vaenga kau kilo iai o le vese o kofi ale a whainga ia la kou ia wel vaenga le. O lo la ko o mia ia awa le kako paki a mese o kako ke kupe. Popole la fo il vai aku i popole kako ku a mese la kako saporas. I le popole i kusuenga kupe whainga o kere lo wale o marka mingi. Kau kere lo pe fia se kupe ngamaua. I suenga kupe sa whai Australia, sa whai i Amerika, sa whai Ngusila. O menga le sa kako kakari ei. E a mai se whamamanga pe fia se fōai. Ar kako waku. A mai se rako sa langaro ingar paki. E fōringa mua ngei mea umala. E umai la wai ngei ngā ruenga ngā ngei. Wa lewa ngā whawhau le mka upu le kau ki karongo e kaimingi. O longo winga la e marimelo kau whaabalea. E ki nganga i loa la ele mea la whaima la kupuru mele. Ai o mai la. Ia man kua fōi. E ese hako penga ave i whaipule. Ele ma au fōi ma le fōa i raka kua kungu. Nga ese lawa i mea nga ave i whaipule. Ai o le fōa i fōi nga whai paki. O ngā lako whinga ngaro fōi. E wha lawa ai se whale maukua le raka kua fast party. Ia, a kongu moringi kau sanga ma lako fufuanga fōi sa whai. A ngi lawa o mai. Ma la waku kupera kungu. Ia, orkena ngi kangaka. O kaka pensionga o ngai mākua, kaka mākukua, o ngai kaka o lai kau whai o la ku a inga, a sa wha pele lava mao se lingi. E fōai, o ngar kako loko a kungu umar kako lango le pāki, a nge ia whio i wale vanga lako lola ko mele la whai a whio i lava mwhai ngei mea. O ngā okula ia le ngofo, ma pisa, ai le ka o me pe fie se fōai. Ngā whai e kako lango ma kako supporters, i lako malanga ngomai ngei. E kasi ngā vanga la kako ki kiro fo iai. Wai fōringa mai o le sunga o ko whai ala ki ngū. O lo whai ma whai lau kusi. Ma keo kupe ar kako paki. E le aise li poki, le aise whamkalanga, le aise mea o mai a whakasi. Ia kako sa fōai. Ia kasi ngā vanga le kaua kere. Wa ama lepe mea whapenge.
ia onga amakalole ka ko kikiro wai un fa pema ia vai luar ko pe langa ko per ka ko paki ia vai lu ola le ko pan mi langa la se la ko kula yo ia vai lu mari si vanga i langa ol menga ka ke le fia vai ka ko kikiro po la me la ko pa ko ngol pan mengi wa options al palmia wa options al palmengi ola ao ia onga fa fika uli le lo fa nge mo me lo ko mai i Samoa. E onga kupu se snap election. E onga kupu fa konginga la ko faila ko pai elections. E onga kupu po la la me onga kupu. Le fo pe anga fa fo ka mi okia. O kalangoa o le kalangoa i nga me o kalangoa le ser fonga fkalai. O ke le lopo le me o lo kua ko. E ale inka o ala ko le ser fonga fkalai. Pe amo lo vai ko. Yo mela nga le o menga la kamaya le fa fai fongo ngi sa kamaya isa ungi ang makarngo foi la ele ingi se vai nga sa la nga ya me se foi vai nga o mai ia ngai vai nga ikira yo nga molecular ka si vai kolu molecular ka si vai kolu o le si lo vai kolu e pui more fa ala loa ale paki ya me se foi pui nga inga e saunga le mufu fuanga ai la kolo nga lue mai Samoa ia pese i ol banga nga le la ka ko nga ia pe fai ka ngo mai le sunga fo ia saungi ia mangisi fo mka pula pa ka ko karongo ia pe fa kasi mai ia ka ko kam ke o asiaka o lo pisi Samoa o lo pisi Amerika ia ile kulanga fo ole o lo nga malanga Amerika mai lo fa kasi mai ko kiki polisi a fai kula yang fa kasi mai la ia le ya wa bea o fai masui o ka ko ofisa mar ka po kalam e ama kamea yang fa ka fa ko ia mar ko mar ska ko wa Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. koe whakaro whakungi vai ngor ka ko Polkalame. Ia, mas foi ia. Au le o mawhawhaua, a koe mai lau lia, kau ke vai wa koe kau ngangi. Ia, e kau ke vai wa koe kau ngangi se fururua, pe ale o mai lau lia. Ia, o le o mga ko foi mala o mabai i kako malo, ma le fiangal malo i kako minska i nga whaingei. E whai ase o pōlenga i kofinga i nga whaingei parimia. O leo wai aku waku ia ne whianga fo alanga ia le porokeki le milionga kala. O se porokeki ese le kaua. Kaua kele pā fufua ku le whinga ngalo ka ko parimia. Nga ia whai loa ai. O le besinga o le whianga fo ia mori o po le kamakai fo ia angilosa sa whai mingska o kuper ngā kaimi. Nga se i ave vai le ka ko milionga ka ko porokeki milionga kala. O nga mangaku mar whinga ngalo parimia. O se porokeki e ka ua kere koe ki akusa male manmis ka kupe. Ka ko kikira wha lein mga upule. O lea lawa kofi ei ia langaia. E leisi se mga whakau wa ele whianga ia langaia. O ke rangonga e le a loke kilo i kofinga al parimia. Pe a fufu e whakau o ingo le porokeki.
ai al baku ia langa ia ngake vai ka ko kilo ile siporo ke ile sime esele kaua o official of ko anga le ia ngi wava ole ka upule o ka ko pro ke ki mole kinga ingo fa ko anga mfainga faiba o se miki sa ile mafau fau mal finga ngalo o le fionga ya lauri mole lumanga i mal mangui o Samoa ele mo fai se miska fo ka la ko ngai kongo le masinga on fa ka ngule miki le e au ngoa ma se kami umilava e me fainga ngalu ai o lo ka ko kironge yo la ka lepele malo i fainga ko finga e fainga e la ko wa leva foka ko ngai la a fia ka usanga le fa la ko fa ka usanga kalu o nga lue minska ko fia inga ia fa mau ko le pro keki ma fa mau ko fo fanga manga ka war ka ko fainga malo inga ia ko mai se aka man mangui o Samoa o le la ko vai ngi ese al mele nga ifinga ngalo palmia ese mero ka ngo fai ko se le wo fai la ka u la inga fa ka ngu ka u la inga fa ka ngu me inga ia pupungi ai le maka nga male mele o ko por ka minge yo le o ko ma o ka ko soka inga me fa penga ole ele fia melea o ke iloa mai lava kula i marka ko ka pale mia so se kai mi lava sa ngoai o ke fia fa longo yang sa ngo wa foi la sa wa fe kawi le mo ka ma fo a o sa ngo anga le fai ka ro ngai wa ma kwa la ngonga la lo fa ngo e fai o le se kai fai o le sa o upo ngi se sa ngo ye ele pale ngi mai le ka fe ngai o inga wo loi wa ye swinga ka mai kai palmia mal kai inga o ka ko fainga malo ai mai se lava ka upule ka kai o kai le mal maros e le ma fai o nga le pese me nga ki fai pe alle le kufa ka singa o ka pengeka le kufa ka singa la ko o fa mo nga luenga le kufa ka singa inga ia awange malepe awange so sofa inga ses ya mese o menga fainga malo e me foi ka o opposition poli ku angai ala ko la ko ngaluenga o ku ia fainga malo ku ia inga malepe a fai ko maul fainga malo le la ko nga vakau vale kula fongo le rule of law e fiu e ku e le ka kai malepe lele woli o mianga ku ia malepe eri a ko le fa ka usaka eri a ko ka ko pa inga eri a ko le kelo mea ai mo se nga vakau mangiso mea wa kele me ko ka ngu o ke longa o ke msalo por fix super senge la kala ka bar super senge me o ka ngu alea o ko iba masinga o fa ka apela ia der ka ko fainga malo alea la wa kuia nga makamba ma konkongi leo solofa dis kama solofa o solofa le yenge ele ko fa fung sao ese mele fa pe mai ka ko kalongo po la mera fa mele ele wa ki ar kai mer ngame o mele o kula menge wa su e lava me o la kai wa su ele me e ka o mai po mo ko ingosia la va ele si kula ngolesi ya le fa ngama wa fa mai se ori ka wa ngama ko o e si fa ka ngai me ia makaria fo ngai fa mo nga yo mo ai o mai lava ele fast yo fengi me fa penga ele ka fe ngai mai le ele kula nga fa pule ka wan sa ngi me fa pe e ka ka o ngai ku le me ka ngai ku wai a we ku ya fe me o lango fe me a we ku ya ku le po lango ku le pa fa le ka ko i ku ngai a we ku ya laul fa ma on yo nga ye le majority e pole langonga lo kele ala ku inga ya ku se ka ko fa nga malo kele la malele ya se kami ka ko kan ko kula fongo o sa lo e kele ngai fisi di fo e fi fa mam lo pa ka mo mai do ba ko ka mo mai ya sunga fo ya saung ya onga ka ko a va urola yer kula fongo ia mal fucking onga o fofuanga ka ko fa nga malo malanga ia kula sorua le la saunge wa de la ka ko le mo la wangi vai kai fai ka wingo o ka ko me ko pu mai ngai ka yao
aso ko ngai aso sa wa meke mo ke vai nga ala sala la vai fai aso nga fua ia ka ko la solua ia ka ko kikirolo po la mele la pai ko ngol palme o ke fa mo o ko nga kemi wa lava makokoe ngi fa kuanga a ka ko kai ai mai se o le al malo inga ia ku fo longo kulanga fa kai porong kulanga fa fokua inga ia wangi vesir ka ko ku ia fa fero ya kule sunga fo ia se rengi skemi ro la kamai ia ka ko malo longa ia ka ko malo ia ka ko fa fero fo ia se lengi mala nga fio mai fo nge fiafi Talofa Lava. Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South. Ua sa o le leile whare o noa manenu. Whiliwhili leo whai o le talofa gauta e te fia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala eo atu lava i le lima se lau lima se tala. Ona whiliwhili lea o le upu check-out e wha mautu wai lau whataru. Maritua, whatu mo wha mo ngai peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni ai mai se le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi nai lau whatau. Olo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. So iwa o le masino me lua whenua se fulu ma le lima. I le no foana i seina i whale anta. Awa ni ngalo do whatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa. Mo le whatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu i le asa lua su ma le lima. O le masino o agrila lua whenua se fulu ma le lima. Le leia tātua whainonga mua e pei o le manu maloina o le piki apu fau. I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa whainonga nuna lua Race SUV 1.2 liter lua whenua se furu marefa. Ngata ino tātua whainonga tupe ama tabaina mani tonu se furu wafe se i ho atu i le afe tala. Le leia tātua whainonga uringano e le ropo o e leisi lea o le a whamurueina e le lulu mo le sailinga o le Hamiltonu Family Club. Whaafso tai mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV lungo le proklamu o le tauta iae mo sau tusi lulu mo le reise tele. Vazalalonga le fono o mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le matou le toi tai ina uru fao pe matou te toi sa zaina le fala pe o le fai vai poula. O le matou le toi au whakaida fo i le diuloa pe matou te toi paupoina whaatu pe ua mule o tau le fonga. A wau pa ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le whaavavau. Ai wala watu male nganga o le whaaloalo i tapa whanau o fasi to outa. Ai mai se ila tau sa fofoa o langa whaale nganga i le ekalesia whapakitonga Kerisiano Samoa i fasi to outa. O le awhaia le tātou whailo inga i le whale o Samoa i Mangele i au gilani i le aso sālua subare ono Januari lua whelua sifuru ma le lima i le Julai ono i le awhiapi. O le neifurutanga o le ātala noa i nai si tātou fisosoani mo le ngā ruenga o le marumalu o le tua o le wa amata. Mo le tifa amatilaga whaafiso ta isu komiti whioka le teitei fono ai ono Pulumelo Kereti whaia numero o lua tasi whalua fitu valu tolu o whioka le whailu tusi ape nusoa ai ono o iwa lua ono lua tolu lima tasi ma le whioka la kupiteli tala ilene le o lua tasi lima ona tolu fafa ma le nganga whaaloalo soifua. Le lulu batautia o le sailiga o le Hamiltonu Family Club o le aseina i le asoiva o le masina o me lua whelua se fulu ma le lima i le no foana i seina i whale ata. O wani ngalo do whatawina sau tusi lulu i le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be whatawina fo i na o se pepa i le na o le se fulu ma le lima tala. E whaangata pe tāpunia avanoa
mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu le so lua super lima o le masina o Aprila lua fe lua se fulu lima le le tato fa ilonga mua e pe o le manu maloina o le piki up phone i tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga lua race SUV 1.2 liter lua fe lua se fulu fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava to baina mari tonu se fulu afe se yo atu ile afe tala le tato fa ilonga o ringalo e le dopo o e le isi lea o le a whaamuriaina e le lulu mo le sailinga o le Amitonu Family Club whaafisota i mai le tātou ofisa o le Blue Wave TV lunga le proklamo le tau te iae mo sautusi lulu mo le reise tele. Talofa Lava. Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South Auckland. Ua sa o le leile whare o loa manenu. Fie whailo aku a ko kingo wa kausili. O leo whakasi mai ia le sunga fo loia ka ko pokalame. Ia whapenga fo whakasi mai o le vai malai mai Amerika. Sa kam whai e amaka ka pokalame. Ia langa o leua kaungo mai. Ia koe whapopo wai marika ko host mai Amerika. Ia o leua a ko le ka ko pokalame mo nge fiafi. Whakarofa kui lau sunga sauni. Fatalo fatu lau sunga le ataua ia hapea foi se taimi join mai le sunga ia asiata ia fatalo fatu foi le maluma le pai o le atunu so se tafa o lo o maua mai ile nei foi poklami malo afua malo foi le soifua malangi ma Malo. ole a umangi vai aso fa fikai foi o fai kau aso foi le masingo ia ngwali O kere o ngā rengo whai. Pisi ia Whawhele e kuri kako maro whanolungi e Amerika. Malo atu malo le soifo maua po mau mai loa Barcelona. Ia hatalo fatu le pa ia o Samoa mare mai moanga o le to arisno ai o matua wafu tu tama mo tato pokala. Ia fatu amai a foi ia nei fufuanga ia laile mafuanga foi na malanga mai. Ia i leo singa fianga ia male molinga fa fianga foi ia stasi fo to fine am se fo yo le fa fianga wa avelola so fo ona mole to amai ala ni life ia fusi mai ama fia feino ai mai le mamanu lo te le tu yuta a wo fa malia ia se ku mai ia so saulanga fe tata to por kala le fo italinga ia mamanu lo tato tino mele atalo fantu mai le vai masima o lo tafe ai ia le suasu suma le medi ai to ai kiona ile nei vai ngole fia fi atalo fantu fo ia sa mo poto malor folau malor pale Ia malo o la koe kua ia lo i aku le kai ngor ka po kala mai la ko fa. Ia ai whapenga foi. Ia ia saungi. ia sa mo si fo sunga le loia malo le woto antoa tino va to sili ia be se fo de fiafi sa tau mo mai vai ngor fa so ala sunga le ia tau ia man ia fo ile tu langa wota to wa o mai ai ole bona po lesa pei fati ia fo ile to tele o nisi lava sa la to expecting ala to inga tu langa le au ia o maru lo telefone la tu ai pe fati ia o se temi mo le o le pe o tu puai se tu inga se po se fatu matuna fa penei to tonu lava se van fai o le la sa dia ana po le fa silanga lo ia ale sunga le au de ma de to le fionga te fono o le vanga fa tu le tu sa mutasi fa i loa ai fa ala wa tele le to fa tasi wa le vanga fa o le fa mutaina lea o le totua ma le unanga pe ave seina fa le tu la fono la vai ai fainga pati o le fionga de teta
ia emisionisi o faipule o sui mamalu e to ono ai i lantou. O le whafisiri lale a lausunga sauni a misa fo i o le nei tai me tau na amata mata tuai le tātou wa whasoa. O le ni tua patatua o le vaenga lea ai o le a tātou tilo i se tuai ngā tūlanga whiwheu o le beta upu lea pe o lo o whawhaingo fie lava e ala i ta iala whata o tunga. O lea se, what's next? I lo mata upu lea mwhana whasoa. Ia, whawhtai e siata. Se tua e ilunga le whawai le constitutional le tunu uwa mole le vaenga le arikola tolu. O inaolo ta oto mai ai le whatonunga whatula whono. Pea whape o leua wane ua tuli, ua dismiss, sack, fire, pole a lava le whaupunga e ave ai. I le sa avea mataitai po le sa avea mas faipule. Ia, ele se version fa Samoa o le constitution a Samoa. Ia nga o kua inga paualea. A whaikau waila. Lasa wai, the appointment of the Prime Minister shall also be terminated by the head of state. A terminated head of state, pui a, if the Prime Minister ceases to be a member of Parliament for any reason, that's another key, any reason other than the dissolution of the Legislative Assembly. O le mea mulimuli ia o le akalangoa i le kaimia pe a dissolve le palemenge o le ako i o whaia le paloka lau kele. A lai mangingo a le kula fongo. O le mea lea loa oai. Wai ave ese loa oe mai le paki sa a fio mai mai su mai kongo le palemenge inga o uma le paloka lau kele le kongo. O lunga winga wale o koe ao ngalo kofi fai pule. I lalo le kula fongo. O le kula fongo la le fai mai le ao ngā le kofi fai pule. O le kula fongo o whainga paloka, le Electoral Act 2019. Awa ai fo ila iei le Electoral Act 2019 i le awangi. I le vaenga kasi whakasi. Kasi whakasi, ngai ki lia le lei mai a le ave seng whaiunga. O le memo mua nga wakuli o man paki, po wa whakea o man paki, nga wa mole majority o le paki ele o koe langolango inga lau ka inga. O longa winga ua mawhai lola ia lea, o nga invoke le head of state. I langa malusi anga whale head of state i lalo constitution. E whaakea oe pia whapeo ele ke palimia. E le mawhaila nga ku le kangaka lea sa avea ma palimia. E ka mawhai pe hold bea le position o le palimia. Ai lea ua le aise se legal basis, ua ave ese ele head of state, ua ave ese ele kula fongo. Ia lo kofi a palemia. Nga saula ia le vaenga le pui kolu. O i foi e o komeki ia ua le o koe valid se minska sai lalo le kaika inga a le sa avea ma palemia. Pe sai lalo le kaika inga a le sa kaika i o le paki le ai palemia. E umi o le whamakalanga ngalanga connect uma maso soo uma ia kofingangi a kasi ia kangaka. Palemia kaika i o le paki o le kaika i o le paki ma le paki la kele ia nga whaipule. Availa le vaenga le kasi le ariko le kolu bracket free le pui a. The office of any other minister shall become vacant if the appointment of the Prime Minister has been terminated under the provisions of Clause 1 or Clause 2. E ava pe emiti le Clause 1 le mga omia Clause 2. Ai ava pe emiti le Clause 2 le mga omia la le pi. Le vaenga le sa wai lalo ele. So i se sila ku. O le aso lava nga server ile kusi mua ale fast. Ia fia me. Ua kakau o ngā lu ese mal kofi kai. Ele fa pe nga fa ile fast. E kia lu ese mal kofi palimia. O le aso nga server ua le o koe a manga ia ma fa alo alongia lo kofi kai o le paki. Technically o le aso kongu walenga. Ua le o koe whaonga inga ili ko finga palemia a le sa kai o le paki le alo ke maua inga le majority o le whaipule o le palemenge. So i sisi lai ku le aso foilenga ua le o koe active ai se mingska. Ua wha pawhala ko finga mingska
e sesi ku e pei o le domino effect foi ngalinga pa u o le mai kasi pa u mai lalo e koe foi uma mela la ko pa ki e fai fifiringa onga fifiringa mo mua ka nga fai o le kai onga le kai onga ia le o le a koe a kalangoa le head of state o le o mau o le kai marsui kai a fio mai o le a fai le fa ka konga so o le kulanga langa pe o yai pe onga yai le unga le nga fai ua kuli le a la fionga sa fa piko mai le pa ki sa o ko konga ia o le mangingo ale fa vai o le kungu mangingo foi kula fongo le kungu e fai maka yala le fai ngo fai unga ia ke au a kongu se me foi le pe e fa fai ngaka ia ikako o le kauma fai e muli le process i vaenga o lai fa makala mai e kula fongo ko se ka o le ka ki kauma fai ia e fai se me fa fai ngo fie ma mai la ia ko kongu mangaku malangonga ele o ko kongu o kula fongo fa nga sa o al mele fa merkula fongo nga le ai lola ele se ves e ki nga fo i langonga mamangako a ila ko le afia pe afa pe fa nga kula fongo ai le ole me nga le nga la nga ka ko pese le rule of law ono winga la sa uni au yen mata o pulea o le o fai le fina nga lo vang fa o fai ile la to lava tai tai wa yo e fia me e yo le tamai tai pa le mia e pulean vang fa o fai e afa ki arun kai so lela wa ele ngajala u fa te alo na tai tai a u fa ke afo mar paki wa ile nga song kai le wa be ese o le fo ia le upu aso fai so wa tuli mar pati wa ave ese umala to ono e ia ila so la to malo si anga e ono tango au tu ai ma o ile tuangai e mo o mia se la ko fiso soangi mai e koe kule ye se la ko mau e to eno no foi pe to no pati e ai ama ye se tu ngai po se kasi va nga fa fai e ai ama ye fo ile au malo tu lole no fo ma mando le au malo e ai ama ye se fa ma singonga ile issue le o fai ile fina ngalo o le va nga fa fai le vai em fa lo tele ni cha pula ia o le kali whaingo fia ele a iafua le si paki i maka upo le si paki i marwhirwhilinga o le kai o le si paki i mako whinga o le si paki le kokalangoa i political parties ai e paua le kaimi e ka ua ai mga ia mengi o political parties pe a whaapea o lai meet le requirements le mga o mia i le paki ia whakaua o le valu o whaipule waiang whaapea ngei ele a ko se valu ele se paki a o le kali whaingo fia i lau fesili e kakau fui langa fesili ang whaapea o le whawhikauli le o le kupu le HRPP marka ika o le HRPP e aia ele fast o le kali ele ai e whaapea ngā fui la ele o se issue a le palimengi e pau ale le mafuanga o le whaapea isi o le issue o le palimengi le anga o le paki a le fast le a demandinga ma o la koule ma wanga le majority o whaipule o le palimengi inga ua umar whainga pāloka a o la kou foi o le anga o le ka ia malo i le kaimingi so onga ua afia la le executive po o le vaenga le ai lau ke le vaenga le i le palemia ma mingska o le mea ngā lai ei ma fau o kangaka le ai malo si le kapengeka ele o kangaka i kapengeka mai mai paki e ke koe fo i lau paki e koe whai le whiwhilinga. E le mawhai fo ilanga whio sofi se si paki. Le ngai whaasai lalo kula fongo. Le kula fongo lea fo i nga whaonga i whaipule ko akolu i o le HRPP le ngō whaila ko whaila ko palo ka laiki. Whai meo lai whio o le fast. Ia ngā kua nusa vali o. A whai mer kula fongo le ai koe fo i koe kumalo. O le ala le mea ngā apalai a isi. Ai le mawhai ngā apalai i isi. A whapea lai whaise kulanga whapenga. Longa winga o se decisions e mawhai ngā whakanga i san lofu. E mawhai huilanga awe le court. O so se whai unga e whai e le whapea la kau fia i le saolokonga whalkula fongo so se kangaka. E awe se maka upu le court. A whapea i la kou fo i le ua kuri e se male fast. E mawhai ngoi awe le court. Pa o le fesili. Under what legal grounds? Le hanga ele o se fast ale pale mengi.
o le palemenge o la ye kong le fast. Ai le whaapea e pule mai le palemenge e le pāki e le fast. E le whaapea fo e pule mai le palemenge e le pāki e le HRPP. A ngalanga o pāki ngei, o le iai whai pule. Nga filifilia le akungu. Inga ua whai le whai ngā pāloka le akungu. O le whai ngā pāloka fo, o le whakongunga whalkula fongo. E kakauanga kako muli kai i le whakongunga le au mai e le kula fongo. Pe ki ngā, PCC, ia le au mai ngor kula fongo i se mea leka ke mga oe. E sa o kula fongo ngor kula fongo le nga pasia mai palimenge, masangi ele head of state. E taua, so ngalo, ona toi vatulo i sina i whatu. O leo maa whaulongo aku le saunganga fo ia saungi. O ke leo popole ke le i dauli ia sa ko maur kai minga resele pali mia ma ave le vaenga le nga kumo ia. Fa kula fongo le kankol pali mia ko se mai kankol pa ki ale ngong kanga. Menga se mer ko fa le mai fa minska. Ma ko dia le kuma war ka penge kala ko ia. Alo ko apel pa ki. E amai al mele ka mo di e pa ki ali mai la se ele ese vaenga o kula fongo e fa pe fa sa pe fa kanga inga ko inga onga o la yel ma fo ia o la fionga sa fa piko o lo ke kai lele a mai se kusi lele a mai se kusi pe fa pe a vese kusi ka minga o lea e fa yala o ia ki ke fa kai o le paki wala au kanga ko paki a o mai leo ke fi kalonga a o le fesilila inga ua ave ko fi mingiska ai o lea i ai le kusi nga ave mua i e ka ua kuai ua le o koe kai. Kusa o ko finga uma ia e iai lo polenga i ko finga ngi e le ese li ko peses mankua fo i le vaenga kolu bracket 2 bracket A your constitution ma le kolu bracket 3 bracket A your constitution. Like lia mai le leia nga sisa o mempa o le palemenge for whatever reason. A mankuala one of the reason ua kuli o e lau paki. Le anga o le requirements nga le au mai e le Electoral Act. Inga ima fai ai nga validate lau mempa o le palemenge. E avea o e ma sui o le palemenge. Nga ua sisa la lau membership through terminations o lau po ua kuli o e mai lau paki longa winga wa ele koe palemia fo. Nga ua ele koe palemia la ua le mawhai e soli whaavae. Lo kangwa koe whai ngisi whaakongunga ma ngisi orders ma ngisi appointment. A o le ka akia le kusi le ngā waku ia oe wale koe ua le whaonga inga lo kofi kai il paki. O ngā le ingredients ngā. Le mawhai e yonga e palemia. O le avea fo ima palemia. Mankua saka kalongo e fo i pe umala so lua a. Le avea fo ima palemia it's a constitutional conventions le whaapea. And it's unwritten conventions. Iso o se malo ke makalasi. O le pāki e ko akele i alako sui whaipule, members, i le kaimia malo i le elections, o le lako kaikai. O le kaikai nga e whaapea, o e fo i le alela e palemia because e ask aku le head of state ia oe, form laws e government i le kaimingi. E le whaapea la e kauke o aku, o le ea sa kofia le ia kaua o le kaikai. Ai nganga o aku ai o le palemenge o me ilo iluma o whai lau fionga le head of state. O a olo kai le kaimingi. That is unconventional. That is unconstitutional. So o le mea whaila ngā lea e play iai le kamai kai le fionga ia fia me. Whapea o long kofi palemia. Ele aise se pule a koi. E pule mai le palemenge. Pa o le recipe le ngā vaku i le paki. E iai mea kaunga nga meat i lalo le kula fongo nga ima fai nga avea oe ma se sui kau vā, ma se sui fai pule, avea i foi la i oe marka i ka i o le pāki, a le pāki e ko akele ia fai pule ma lo mai ei. Ia, longa winga foi la oe nga kaunga avea ma palemia. Lau sunga saungi, lono winga la, i lalo le pui i vaenga tolu le o le tula fono, le ue saunoina. Le ma fai ai loa ona wha malo le kofi pale mia o si tangata.
pe afa pe ua fea vaenga ia po ua mit vaenga ia lela vea i malikuri o oe ua le koe avea la oe ma se kangaka o se vaenga fai pusa o wale ai ua le toisa u pati no winga wa e whatapenga koe fo i fisili lo kumaro lo winga lo le whafisili e le te taulana iei se vaenga e ono te ena i fua e le ao le malo le whaatau nuu ma le whaia o le vaenga fua antu le mele si pela mai ele whaavai o le sao oi el tula fono e le te tau fua lana avatu fo i lele ongo o le fia o le ao le malo ia pai ma la fai ongo o le io e ingo langa pale mia e le ila se mea la ia fau foi lele na o se whafisili atu e na te toi overwriting ai e ui o le wakuri marapaki e mwhaina e tau sau nol vanga lea a tonu ile o se ia te au ile o se finangalonga o le head of state o iai pe va pe ona o la fo e ma fo fau le tunu ai ia te au le ai manino ale ia le tula fono ma le vaenga o le whabai le fai mai le kolu lua 33 bracket 2 the appointment of the prime minister shall also be terminated by the head of state e avela o le vaenga la le sa ia il palimia a le paki le sa wele ia il palimia ma la fionga sa fa pico a fa pe o le wa confirm o la kolia il palimia a o la kolia le ia fai pule lo kufanga wa ka kaunga ise la kai nga maua la kai o la koula e fai le kusi ave le head of state mai o le kusi fo ile nga ave ave se ile le kofinga kai o fiame o le kusi fo inga wa kaunga si ai pe sense kopi le fon fe kalai e ka wa kuai o le ko yese pa ki el fai pule le sa o mela fio anga le po ila ko ia wa mako kulia e sea e kusai male unga fongo le pa ki ko fia ka le sa long long inga FS o le kusi fo ila nga ka kaunga yese kopi le head of state uma loa le kusi nga ave lola ia le ma se kusi ale kai folo wai ai e kalosanga ile le fionga le al malo le wa maua le kai o le paki o le fo ia maua ngu melo le paki e fo mai pele malo fo e kusai mal fa vai fio mai e fa ka ko le kai fo i sesi ku ma fa wai ai i ko inga fam kalanga o le palimia fou le la whakaukou malanka pengika. E ile, la usili lon te batule sunga ni atau ai sona finangalo whaasoa mana iana fisifo. E ile vaenga no ungu na sen mail tangata ia o yosi whatala noa ngā le whaipule flat tō. Na whai eis ngā makua iaruaru kwa ki ngā mea ronga loko kaku whaasoa fui lea. Toi ti nā mea ia, tau te le, na tatu le hawhiafu airu matangi malona whaata mai titi na whai mai. Ai e iaila na sau noanga e peia tangia mai e siria kulonga malama le tula fono ma fa mai e tau te le malama me se foi lo songa ngai foi mai ile o le ngalo ile ro ia manga analysis o le ngalo fo ile fast a ese mai fia me ai a toala na to a val por to fia lem fa ngo mai fom le la ko paki la ngalo le manga nga ola ile kula fo ko ofisi e ma fa ngo por ngamea ai no fa pe foi au ia e ro se no mal paki e ke ko foi lo foi nga palo ale o so mal fa polo fa le te fa mai no nga pia tangia mai aro e se ala fia me mala na to a no le po ai la vai a to se la to foi no mira o e ma fa ko form up mrs paki e ma fa ka u fa amani no va nga le fa mo e soli tu la fono ila lo le tu la fono fa nga palota our for in ia vea ia yeah everyone has opinions e ma fai fo na po a foi tala la te fai ia ele se mela mana ia i fo ai e tu sai mal fa fasili pe ma fai no fai se pati le ai le anga o le kula fongola ia e ki fa kali se umal pa inga le run ni kai mingi ele ia le va enga ngol kula fongonga langa o va enga nga sui i fa inga malo le HPP nga o mako so pe onga fa ia kul kai mi wo sola pe ki ngale kula fongo ia kaika fa kali pe se ia se kai mesu ia kula fongo pa what stands in kai mingi i lalo le o kula fongo fa nga palo ka ele ma fai onga e alu se si pa ki hopping ko so le term nga la fa nga
there is no hopping. Fape ke alu ese mainga e oso le yo. Ele mawhai fo inga form se paki fo. O lai run le term. Se longa uma le term la ia i le kaimingi. Kusa puinga uma ia sa whau lalo HRPP. Le la o mai kaimingi wa kupule ngase o malo kaimingi. It's kind of wa koe backlash ia ila ko mawhaua le ia vaenga i o kula fongo. But sao. Ia ke au it makes sense. But sometimes what is common sense ia kako. Ele common sense i kula fongo pe fa pe ngi me o manga pasi. O lan mela ave se ai fua le kangaka pe fa ia le vaenga pe fa pe lo mo ngu mela e formela ko paki. Ingi usila e kaule manga o mia se ngu mela. E forma se paki. E pawal mea ia a pledge of allegiance o le ale paki le ke ala kuai pe ke independence e ke alu fai le pai elections o New Zealand follow kula fongo sa mo o Western Peters nga fai kula fongo ngal vai kai mio tsinda inga ia ka ofi mai kanga ka mai le move pa o la foi lo ko mo i fonga o ko la ve foi la ko pe foi la sa mo so ese se la le mai with great respect I love nga ka mali impol nga fo nga fo ka sa faila nga ia fa makalanga. We have to explain le kula fongo in the simplest form. Ngai mafai nga malama ila ko lo o mai se lava ila ko lo o confuse male malama ngi vai ka. Ele fa ngofie especially asa mo ele fa ngofie fa malama ngol kula fongo sa mo. Onga ka kula fongo ku si fa perkangia. E ka ke fiwala ka ke kau mafau po le ale le upu fa sa mo fikawi ele upu fa perkangia le ka umai e vai ngol kula fongo and that's not my fault pe fa pe o lo ke fai ka wa kunga fa palangi malanga o kula fongo nga kusi sa mo ai le se mela ka ko popole ai fu o ka fai ngofia e le mafai nga form se paki e unlawful e va ko ngol palmengi mai le approving a fo ila el komisinga o fainga paloka sauni fa malia twali ante o te lo no ta pena lo sili o lewa ono mana ia mea ia lewa le uso solo tu ia il sau noanga le se sunga loia le la tu e va tu pe stasio va ngo wala ngai mo ile o se kamiki ka fa vale la worke le vatu ole fai pule foi le ti nana mo lia ma fa maonia ana solinga tu la fono fia ia e fia karakala me kula fongo o le sila mai ngana ia sau noina ma fa be mai ele mulita ifua kula fongo fainga fa por kiki fainga fa vai tato yang sila ma uskalia fa mai ese yang sila ma uskalia lo winga kan ia mai ese ko inga fa ki mo ke mo kala sire i katu fa mai tato e fai ali to fa lo no winga o le ma to fa malua le fa pule onga o le nga se fe mai harmony agreements back mai fafsi e mongi le sa nganga mai fa vaya ele mo ta ifota to yang usilama foi le fa ngol la to fa democracy e ala ile ave sengo to fi ma tu blanga i to no party em fa na tau so no banga le ya ka ke musu ka fa ku sesi ku va pe ama democracy is not a Samoan concept le concept Makamai o Greece, pick up a Westminster system, ke lea le history. Vai fo ila i le whainga o whaiunga whamasingonga, i Samoa. E kelenga make reference i whaiunga whamasingonga, pe ise relevancy o le case la before the court, ingi whaiunga nga whaia kungu ngei, jurisdictions ngei. E o fo ila i kulanga whaake makalasi. E ka ke le fia ngi ko inga associations o lai fai ka ngaka o lai ai le fa ko kuanga le fainga kula fongo o ngol ngi mafuanga a fa longo ngi mala mai palalangi mai la ko le fai pa anga masa mo e kulanga ka fa ka wa inga e kulanga ka a ka mau a inga ma me umanga a kongo le ai se mafau o ka yongi ya kungu really ala fa fiang ko fa mai ele ele similarities because ole aka le fa waile democracy ele o se aka sa mo
o le aka nga o mai Pelekangia. It's a Westminster system. O le head of state a Pelekangia e ka o le crown. Onga o le pale, o le kupu ali I po le kupu kamaikai. Nga saulola ia lea, o le executive, o le kapengeka ma le pale mia, o le legislator, o le pale menge, le iai sui faipule, o le judiciary, o le iai le whamasingonga. So mawhau ingila. You can't just pick and choose le kaimi e ke whai comparison ia kungungi when it suits your personal interest. Leanga o lola nga whaalonga ika ia kungu ia ingei o longa winga laua kou whai kio mai ia kungu o le manga o whai inga pa anga masamo. E ongo a fia ai le vale lei whale a kungu. Ia kungu ngi i New Zealand, Australia, ka ngaka ma Pelekangia, they always make reference in IKEA le lei o lai in other democracy. And they criticize ni mea leanga o lai whai ngisi whainga malo e leo upholdinga le rule of law. And when people make such comments, e ai mo lalo ai ingi ku le lei mangi ku ka mali o whainga malo le lei o lai muli kai i le rule of law. Ia, e ke le akala e mawhainga whai ai pa I will leave that to ku ie lea kua. Alo whautai a lia tau. Maro vai whawhawhonga ku le sawanga le loia ia mo ngau fisil po sa whai ai o ki fisili mo lau supporters sauni o leo kilo lava le au lango kako po la mele la so o leo kako ki kilo karangoinga le snap election kako karangoinga le pai election ai mal me fa poporen kupu mengele fefi o leo kamilo ia le vaenga le ia a fia me e sua se ko a fa e foi nge vote out dai e foi lua va ko le o parlement vote out dai le foi nge fon fikalai o me nga li ki menge o le fai ale me wala ngo fai le option le wale ko kalia ko le pa election por snap election ale wo so mali mele America Maria ngamale ngamale mai o nga so ko fa ko lo va ko e vote out dai le speaker o le parlement no me makar ngo mal sosle o kango ko ka ringa se furu valu le JPP se furu fa ia firme malanga vaenga o nga mo ila ia le male fale mo le kolwongo o lo va ko lo parlement wa lang ka fa ngele la nga lo fa kasi ya le JPP ma firme ka pule interesting account. Why the speaker? Why trying to remove the speaker from the Mailongo for? Kele yo le pata le speaker play ya la ko ya wole wakakuli la kupaki. Kasi fa lua section 142 o le Electoral Act 2019 mfango e lunga fa mole. Ngai kilia mai ko so le process nga o le speaker la ngai sa wai. If and as soon as the speaker has reason to believe that a member's seat has become vacant on the ground set in section 141, ya ke le for section 141 o le 141 o la refer ile kuli al ngaka wa wole o koe ye se pa ki so o le speaker langa ke kusonga ia le la kangongi ye judge I sesi ku ya o le famasingonga le fa palmengi ave charge ma fa pe kulo o le la e ko le ko failo fenga paloka e fesili foi la pe admit o le ko ese pa ki ya va pe ko le pa ki ya va pe mai o le pa ki nga fa wanga fi so ku la fongo foi la o longa wingo le menga la ko ma fa remove le speaker ai manga kua foi la le melenga ka ko kalongo mela makanga wa sak o mel pa ki wale ko yai ele ko anga va alo ko fi fai pule wale ko yese pa ki attach ne pang parok sei ku wa ya lunga le
kasi fa lima va mole le kula fonga le lua Electoral Act 2019 ngai sa wai offense for members whose seat is vacated to sit ngar kasi pa kala fanga sa wai a member who continue to sit or vote in a sitting of legislative assembly after his or her seat is declared vacant ilalo kasi fa kolu wa commit le offense o le mele mali e ava pe ola ke maloa ku pea o le ua umankuli o ila pa kiwa ilo le ko ya ngalo longo fo ai maloa ku pea nga charge lo le criminal offense i ya e pe me vanga le kauli ku iluma kauli ku ikuale lo po femela alunga i wai a charge lo i le criminal offense ya longa winga wale ai ala ma se qualifications a ko ai afa pela o le meanga pe nga sa ngole ya tau ava pela o se mafau fa penga la fa le kaimingi given o sack oil paki o le valid law ia lo coffee fai pule a leke masawa kuwa e ke ala kule palimingi ele valid foi la vote a o leke ngofo ko kongo le champa e ke le o ko nga va ke ngofo ko kongo on kula fong so ele mawale pe ko avalu pe ko fia ele mawa ia le lua vai kolu pe afa popo i male opposition si le kaimingi ole mea iai e avele ora e faile ele ese snap elections e ka kaunga faile pa elections ia meet le requirements o kula fongola sa wa ua sack ele ole palemengi a ko it's a party ma ole paki lo ka ngofi ka kuli ka ngaka sa la ko fai mea va kasima ka ua o la ko members le ala wole ei ka ngaka ngi ele ko fa nganga foi la ko kofi sui fai pule la ko kumalo pe fa pe amele kumalo le ai ol mako kofi alanga e ka kauanga fa ka ngule process o le pai elections le fa mai el kula fong it's a very expensive exercise ai ke o kula fong ngi sa fai without masema fa le ko nga situation va pe kalo fai taxpayers la ko fa alu foi kupe prepare lola prepare o mengi elections ele ka ngofi mai la ka ofi e fu ma lo mai le ia le palemengi mai fa ka ngola ko kiuki okay le fa ka konga le nga fai ka ngafi al ko fa o le nga esa ngo le role for le al malo ma le fa lo io o fai pule o io miskai ila mai ka wa ku kusa mar ka konga ele valid ele kaulia le fa ka konga fa ngafi ai fa feli involvement le al malo il finga o fesa wa le mele le fekenga ingala le ka ele fa ele alo ia ai ko sauri siku lang fa ele al malo ele o se vaenga faingo fiele involve le al malo pa o le al malo manga ia powers la ye e pe silunga fa ko nga vaku executive mankua la o lo kele lo para ka minga ka o ele kus o sek oi ava pengila lawo ava pengi ko fo ile kusi mo le ngo fa longo nga ave le sokolu sfulu o tesema ka usanga len kengi o longa winga technically mai le kaiminga le sokolu sfulu se o tesema o mai kaiminga o ngi fa unga nga fa ele sa ave am palimia pe fa pe lo sa ki le kaiminga o ngi fa unga sa nga fa it's unconstitutional ole e ka ke masi asi fo le uminga receive le kusia nga ke le advisinga le head of state o la wa kulinga ye lang paki therefore invoke le vainga kolkolu o le fa vai e move le head of state nga le ese advisinga mai le ke fo le head of state ise fokuanga ya vaku ele o ka ia le ka pengika ai le wa ka ko ilo ngi le kusinga ave le sokolu sfulu te sema mai si kusinga ave later on mangi kusinga ave ai lingiva yaso wa kelenga ma kusinga i justify o levan kuli le kai le fast sai ai so e faya la le nga yo inga head of state here but in terms of validity ma le constitutional o fai unga yanga fai e ma fai langa fa apea
Afa pe lenga kuli pa mia a ilalo le kusilenga mai le so kursi fulu te se malua fe malfa o le a la le pao lenga ko i le afionga i le safa pi ko inga lenga fai ungangi e o foi la ngai kamari i fa ko anga fi po la so fa ko Yuminska. Yeah, it's a quick lelingol TKO ngala ko kon ko sa fa fo le Minska. Banga mulmuli. Ele banga ele mulmuli al banga mulmuli o siri. O lenka ko vai melenga ko pur kai milenga nga malo ele fast. Nga loka ia le pale ale al malo nga iwanga nga avela al malo ko fala kai ma me uma fa penga. O loka ko kikiro ngel melenga ye mai le banga le ia o suenga sko fa. Fa ko ngol ka pur le fong fa lai. Fa e mo e wo kupule menga ka mingi malia e se me fa ele al malo a ti le fongo mal fa ko ngol ka pule. Yeah, I hope le kupuya me onga okay lo le strategy nga le siva nga o kom fa delay me uma delay o le wala laka ya le ele ko mi fo ya ko le fa nga palo ka kele le ko ka sang fo pa e kusa pe fa pe mai fa nga pa local ka sang fo ka ke alo fa le ko uma le fa un masole ko a masele o fa pisingisi mai la ko lo fa yele ki nga engole ko ya move nga iluma onga ava pengie como fa ye ese le fon fe kalai como fa ye pui le al malo o le vesili le o se ale malo mo nga kanga ka sko fia ko le al palmengi ele o se ale malo fo imbo se paki ko kasi ai manku fo i a case si nga fa yo le issue lang ko pulua fe luakas le nga o mai ele fa unga le sifa masingo nga involve i case al fa masingo nga la ko ngi sila le nga fa mai o kakau o nga set up se official head of state e yang liko advisors onga ko inga issues langi fa pe e lo ki advising al head of state is a kaimi ko po ese constitutional crisis pe on melo ko por kaimi pa I hope ele o se kulanga fa penga onga ole ka kia le fa vai ole ku ole fa vai o mai le guidelines ai ka ke o ese lo mar fa vai o nga winga o so li fa vai fo la fa unga fa ba lie fa tai lang ole o fa silia o le wo fa fisilia sunga le ata o le meta upule le meta uputonu ale le no tau pisa tuai lenga na matua i o mawa atoanga lava le tala o le mele na fuailo ona tasile tofa leo le malo le sai lalo le sava ia le au malo te bitonu le na sa fa fisili o le a fatalisio no moli falelantai ona na matua i alu atu fa solo atua i tu le pamali moni le level poi malenga fuia wa te tauna sila fia fo ele atu no ele fise me to na tia na matua fa mataltala widi ili lava ia te ele fo isa sa tiu te i le fia file ai mautole le au le malo e po vailili le mena tupu na fuai ona matua fiu proka leo luma ele me fainta fiel ta valeli monim tu le matua fosi ya luitua e tulanga esenga ngana na faunga lela ina ta fa ba ko si fia fo ile tu i uma e fo o to mili fani wale ali i ya mata upule mo e fa pili le au malo o le upu moni ma upu totino o le matua le yo ngana na faunga ile au malo te mino tu ele peru wale ina wale fia o toe sui le malenga fo ile lena tu e fa nga palo ta lena tu e toe fo ita tu nga palo ai o toe sui ma fo angale na ai na ma fo mai ona matua i fa nga li mongima ma sunga tu le upu monia ma le upu tautin ole mana yo fa fo nga yo le tu awalanga mo matua le mamalua ya ma le official le au malu le mana ono le tafili sa no tangata nei o te leilo la ia fia me nau pe ono o le tu langa fo ila na ia lona mai vantu fa funga le tu
awalanga a fai o le o tau maua mai o le la tau mawhai ni awala ele ai tau remove vai le whakawhitalai pe a whape tau a moni whawhatal. Ele anga la le mea le la kulai mai. E matua le anga le mea le o le atulai mai. Talo whai si o tātou watunu. Talo whai a sa mo male lo mana i o lona porokiki. Wa ta alo i tangatane wa peini mea tō tino o la tō ahima. Ia, wa ta alo ai, wa ta whili sau noa. Peini mea tō tino wa peia ongi mea ngi o la tō mātua tu lau lau. Ele ongi a kua fo ia e alo i fo ka kukala. Tu lau. O le whato whala inga ale aki e kupo wa whailangi lana wholonga. O la tō au na i le tunu. Ele whaila se mea la tau au i fo ina alo vau fuata tu tala tu lau. Ele isi si, o le whaia le ngana awalanga na o mawala tala. O le tau tau a vaturu wha alo iai. Ai le upu nga wha ngā inga ua kuwaila ia li mongi makuila epa. So sofa i o le whalo leo le malo. Makua o ke ngia leo le malo. Ia, upu moni lava na i le o se le ala lea. Na matua ta pena i loa e malo le malo, lea na va ia leo le malo. O fatalise loa ma oa nga i whale lantai. Ia, le na mafuaina masi i etu lai na tau ana. O tau whawhunga lan samo, e whiwa e ngā mea i, tau si la fia le tunu. E whaisi pa a ke leo mea i e whai a kangakangi. A le la tau au na ta alo, ma o le au ngā whaka mea nei, la tau tau i loa. Le tūlanga moni ama le loto moni o loo sau whai pai tua whai unga ni tanga talo whai. O mana, tui wha soa tui le mahenga lea. Ia i le tūlanga langa o le ua whia fo i le whaafisilia le sunga le atau. Ta alofa fo i mai tau fo i ma le whaanoa noa. Talo sia awa nei whaiangi whaunga whapea ave e se fuan. O le asi mea alfonga whakalai o le awha i wafia i fua. Pea whapea te ua. Wa jai se whaamau ni anga o tūranga o vaenga lea. El whasiona ni vanga fo i o le. Ai to e vatu le sunga le tau o te loa. Na ia isia na a whafisili. O le vaenga lua pui ama le pui kolu. O la ofisili. E ongo kupu le ua maua nge le whonga whakalai le kusi ua kuri vaenga ingi ko. E ongo kupun mele o le kusi o le whonga whakalai vaenga ia ongi awa le whonga ongo le onga umia le kusi le awangi wale kanwhea ngai la kwa kuwhonga o le sila ko paki. E ongo kupun mea nga e kau onga advice le whonga whakalai awangi aku le whonga ongo le mele o kupu. E le whaasaanga oku i o ai kakaunga oku o leila a charge. Kusala e pei o le whainga o le case. O le au o mia le whamaungianga. Ino mea umanga, o le process a koa le kalongo mai ai le kasi whaalua o le Electoral Act. Ia e umi o le process. Pa, isi au ala whainga o fia ia, o lai le whongwhika, lai le pao e follow le process lea. E le whapela ngalanga e le fea foila ia la kou ia ua kuli. Vape mai e ongi koe aku yo. Leanga e ka kaunga whailoa i le mafuanga la lela activate i le paloka la kiki. Po le afosela ko kali e whila koa ia vape lela manko e ave o kou le kula whongo po ai lava po le whongo whekalai. Ina ngā whaiunga. Ia, ai o le vai foila ale court. E vai foila court i le kula whongo lenga ngā whaanga e le whongo whekalai. E whailanga whaiunga. E le vapeo aku i o le court, ua e se sikula whongo e whaanga. So, it's not justice pia whapea e le whaile whongo whekalai aongi i o aku. But, o le whongo, o la kou e dictatinga i agenda ko inga situation whapea. E le whapea o le ako e dictate ko le kapengeka. Onga, i le vai a whaile kula whongo, o la ua aku le vaenga le sai i kapengeka e le o koe mingska. Ua koe o whaipule until ua whaile announcement a le whongo whekalai. O loa i kia o le kusi, ngau kou i loa, ua kuli o kou. Ia, whololola i le vaenga le kula whongo le ama i le whakongunga. E koe o e whainga pāloka laiki. O le title o le PM o mga awer kusi. O se pale mia pea ale fast, po se pale mia ale pale menge, po se pale mia pea sa mo mga awer kusi e kuli. Kusai umalonga ave kusi e kuli o lawe receiving kusa nga ko ko nga wale o ko yese se malo si anga e ka uai o ka il paki le anga e sa uai ma fai mai elo fa
le whakaukonga le amakanga. So, it's very unconstitutional mo se kangaka ngake ka ua peanga ia o se palemia, given o loa le mawhainga ngā pauri si vaenga e ke entitled o le palemia. O le palemia le kungu. O le kai le ngakuli. O le kai le fast. A o le fast. E le o se fast a le palemengi. O le fast a ila kou ia o le langolango inga le fast, mai la kou o le anga whako inga le fast, mai la kou o lai kalkongo le fast olo iei le anga wakau po le mandate, e le lei mo le akungu. E va penga fo le HRPP. E le ai la se mafau va pe o le palemia le fast. No. E kakauanga whaasa o ila loku la fonga, o le palemia le akungu. E entitled ia sui fai pule. Pe afa pe meet ia requirements e pe yonga fai mail kula fonga. A o le kai le fast, le HRPP. Ang va pengi o le majority le HRPP. Ia o le kai le HRPP le palemia. Wai e umalole 5 kausanga, mangkua foi, e umalole 5 kausanga, ilalo kula fonga le kaimingi. Ia, wale o koe, e le koe guarantee lo palemia se ilonga e umanga faile elections. Ai, e umale 5 kausanga, se 10 kausanga, 4 kausanga, afa pea o leke soifua mai. A o lae fia ar paki ia oe. O oe or kai or paki langa e sa oe. Ia, okay, si pe au ia walanga lo ki kilo I kuskusinga au supporters. Fast supporters. Oko kai le ango mai. Fia afe au supporters. Ngonge lango le whainga paki re. Marala wa kumaulapa la ko whakokua ma le. Ma le whamaongi il paki. O le fisiri le wa saungi. O le ngasila fia le lea e fōringa. Wa o ngei mea. E le whapesi me fōringa momo e le kai aola I fawhai. E fōringa mai le labanga mai whale melenga isi ngā kupelen ka milo inge I Australia. Amerika ngusila. Le feo I manuka upule. O mangaku ngele au supporters. Wa fa seinga la ko pe fa la kainga la ko pe o mai o faise me foi lele. E maua ko ma se lenga la konge. Le la wo le lunga e fa supporters mai. Ma ko lo ele faingi. Ma ko lo ele faingi ku pe ba ngali. O mera ke fisi o le intention ba ngali. Ngai lo la me ka ngofai. Ai o mai fa se au supporters. E sa ole le makenga ale sunga ya le akaua. Onga a fua I le mea lenga fai mai nga avele kusi ya te sema. Le skoles fulu te sema lua whelua wha. O le kusi o lau mani li e aske le ia fia me step down marika I ka I le paki. Longa winga iei mea nga kukupu I kuaku. Aile I o mai le skoles fulu o te sema. Ia, ailenga malanga mai le fast ka milo le ia kung ka milo ai pe umang ko fo isa moa alo pe umalo se meo November ise silai ku e o mai ai lo ia le plan and it's e fango ngoi fo onga o lenga fa nga ia ko finga fa nga ku langa fa fai pule e o mai ai e mai en melenka ko va ai o ma ave se lengi which is money e sau ko alu but ua faalaka le integrity o kangaka salangolango inga ia le paki el fast e ka kau fuilanga hurt ia ila ko nga langolango le fast le ngai o le amenga lengo mai pe fa pe o le e lo la ia ile fale kongu le ile ango fale o le fast la menga le como fai e fix le fale con nga o mai lola ia le a leo mai ia e fa foringa onga o le selengi ya ke ula ele mafaingo kali on behalf of supporters ale fast po le fast mai everyone is entitled la kolonga ki nga mangilangonga fangongoa whatever feelings fai ka ngakalanga ia fai unga mau ifo e ka ua yo ko inga situation fa pe ai le going forward make a decisions ma understand ka ngaka le representing ka ko politically in terms of a fainga kula fongo ye malama o mal ka ngaka munga winga awa fongi a veng fa makalanga e vaku APC XYZ e ke fua inga ile ngaka everyone has a story
but only you know your story. Only you and God know your story. So, e ki ngā ia la ko ngā sasaa le kamau ainga. And there's nothing we can do with that. Wa alu kaimi. Wa se ele va au o ingeli. A o le songa ka ke le ninga mai ai. A wale le mase se e pe a o aku I la ko o le kai kai va pe fa ngale ma malu mal ba ia ma ko finga. Ya e sa ile le sosia va pe on lango I la ko o le representing le kumalo ma. E pe o sa o ya maria la ngol fisido le fisido ya supporters ya a ka o ke le supporters. Without the supporters e mo kwa feel comfort game wala ngalenga fi for supporters venga ka wa ngau se li poki. Just a brief report for le ka supporters ya a mela a familia ngor ku penga mo ma ko fe o me fonga ku mo ko ngol pa ki il fa lo ku sia a fonga skasio miskali ko I ya po si pa pa ku o la kingu wala ngo ya la le fa lo ku si la ma ba ya ku pengi o le la o lo fa le kongu o le mo ka se kupe ma se fam kalanga o le me alo fa ma le la ko lang ngol paki pe la si fisilinga le ka le la o fa ya ko fisili le ko fa mo fa ko fisili ele va tule ele popolete la pa le me le to fa fo ya o tu pe le parti wala o tuli mana tu mai fo o le la vea mai le ngo le te tu per ale vang fa fa ile lisio ila tole o tuli pe fa te amar pati lo winga la ia o tau fo ila na fa fo mai fo ia se leni o ha uma o saingi o me uma fa pena ia fa fo mai fo ia me a kaisala ia ai se vali la fo I pe ia ona sau fo I tonu tau ia ai awa ole winga la tala ole tele le wifu na tulunga ia ila tau fo yo lewa a ese mal pati ila lo fa to fa la inga le vain fa fai to tele ole to tele ila done ya so no ya le atawa por ko kelo ka ka nga malanga mai por ko kele kongwa nga ka nga ka ia le ai muri ta ila va ile tamaita ipalmia por ko kele o mingiska e fai la utala e uma mingiska kulo sua malanga e ave uma ia ile fa mua o ora ko mingiska ai tautua lava ioe ma fetamo ia I tulou le to tele ona inisio sui fai puli ai pe anu to fai atu aya onga ore kofi mingiska wa mafu ai ona vai ese mamal ai ole o mainga le fatu au mai tu sa uma o sui mamalu o tu malo te to tasipo o sui fai puli ai aka vai kula malenga nga fa no I tangata na malanga mai inu matua inu malie ile ma au mara mino sio la tulu ai fatana fa folinga mai fa mai le se me okay mana tua tapanga I pun fai Brisbane o koi manga kuai langa le sa o yai sa o yai Australia mangingo yo kapanga I punga fai ai sa uanga ngei le akingu ule si tulo malanga luti tango ta o tanga fo elu ngolai na matua fa mai kala ele se me ocupo que man kuar kapanga I por tinu no sa no ai ele se me tu put parti ai se vanga ngai au supporters o upuangi ama ele se me ocupo ya mako o afo ini me tu te vai to yo fa le con parmingi e uma eloa mako mai fa fo le ama ao nganga la ka ape mako onga o le aulangolango a ma to le wa ko se sila o to le tala o oli ena no vai me tono le ta o pelo malama I lumo tangata ina ia fa feo lo ko ni ke kusi ma ko i lungu melo si vai ka wai la ko wala fa pena le fengo mai le ia tangata fa peni o ma sani le to inga me ko kia e nano to fai atu alela na o mai ka milo wa levanga ia ile la ko fufuanga ma por kala me uma e uma la ko ke ko fa sa ko lo inga kai fongo ko so le ka milo maya a o leva na fisilia tu le tu a wa anga sa mo sa o mai le mela la ku na ngo ka ka ia nga ba ku o le lango tonu wa ia le tu wa langa le foi la ko o seanga
ia po fe fo le atua ia ipata tu le nei ngase kula mai pe ko fo ia fai nga paloka po le alava pe vave pe kuai e ko fo ia fisidi ku malo pe momusu e vave o pe snap election pe by election pe emergency election po le alava ku ai nga election e ko fo ia ko fisidi ku malo e le fa pe fa va voi mo pe o karika fo ia umoro fasi mai le mfai ko es alo winga la uta o le mtuale manga fanga fa ni tangata o I fo I ai se vaenga I le fa fonga ba wala atu ai se vaenga o ia te a ula vaia o vavala mai le maka upulea e aka ngia mai so le e saoa o se fai pule leanga mali wai kua mo ia leanga e tau te toe fo I umai lea a o lea a lava wa ma fua I unga vale fonga ba ma ua o ai kukongo le fast ua va I fonga ba ono le maliu o kamalea o le ufi ufinga o se fai puli ioi a yaila se meu ke mafanga fanga aia fa fekaia le aila e le pepelo le mori mau samwe o maku wa ilulu inga ai fa vai pe o pese punya lava o maku wa lulu inga me vai e o ai ko mo au porkiki o matua le longa se me pe a solo ai vai o le au sori tu la fono wale longa se me matua la lafi solo ai o fa ngai ma le pawa o ai kai kai o matua tu vai lua o loto fo ina tangata pe vevesi ai Samoa ai e o fiufi ala ngasala o le mea ngale ka ki fango ngoi o makua I loko a e vevesi Samoa o loko a I mege e o le famasigonga ai ia sefe lava ma ia malutia mai le moa le e fiu io a le makua lumilumia ole ola fa fisini la sunga le ato a sa uni ya mas so le ato o ka ko fia fo I mai lava wa le ala o tuli le to ono le o fa te e se to ono o le ai se kiua no fo o le si au paenga e uia ona o na to loto fo I tulanga to fifa minister ya male lava mau mafu anga tonu wale tanga te yono manatu a o le mea mautinoa o lai se kiua o la tono folo no winga la e atangia mai e le ia la se mea e kaupu pole I fua la kou a wa po a fengi o kupu mai ar kuaongo lea ia ma fengi fo ia le kua ngai o lea la e mawale no mero o le luasu mareiva o lai se kiua lava o la tautu langa e to tonu o le pati o le ase fautuanga o le mole mo ila tau nei e mawhaiona avatu o le tatu purkalanga o le ase fautuanga le walanga e ui o la kofi whamingska o la ua makangkanga a o la tautu langa i tonu o le fast o la lava se kiua pe a tatu fuafua tua I whaasisilanga le na umai e le fionga te teifono na po whamanamo se tua e lunga le tula fono le a whainga palota tasifa o mole le section tasifa o waka fiu ka ke whai kau kusi le ngei aso whai kau kula fongo waka upe le foi le na a mai lunga tatu purkala me whawhitai o lai hao onga mai e ia e o le wadi ie mangai e o foi ngai purkala me e fia asa mai o vai numero o lai hao onga knowledge is to share, but it's not cheap. La kula kiki ai lunga le part 16 fa mole nga scroll lai lunga ya fa le part le anga ilalo. Ya nga kongu a maka mai la part 16. Fai kau mai le o mai moa mai au fa fonga. O I kongua le vai nga kongua le ma fainga e alo e fai se sipaki. A kusa pe mawale ngume la valu po se fulu lua pe fia e fo mai se paki. A o lea e ke iai le paia inga kai mingi ya se ka mawhai kau membership within the legislative assembly subject to subsection kolu a member must sit in the legislative assembly as a member of the political party which appears on the ballot paper when that candidate was elected e koe fo ia le amakanga le kai minga whai ai le whainga pāloka, o le anganga elect mai e whainga pāloka for the parliamentary term. I le paia inga le i le kaimingei. Ia, alua i lalo, sau le kolu. A member
elected as a member for a political party that does not have sufficient membership to be recognized as a political party in the Legislative Assembly may, before that candidate, take the oath of allegiance, join another political party, ele kaimi o le whakauko ai, ai ke le I whakauko, o le process ngā lenga kou through ai ia le fionga ia tuala. B, become an independent member. E mawhainga e independent member, pa waila kama I lainga ngale zao I lalo, for the parliamentary term. Ele paya inga le alu kai mingi. Ia, whai kau wha umai lola ia le ka koule vaengolonga wha. I se peila o lau whafsili asiata, wale ai se pāki e vaenga ngi. Onga le lako whakaukonga ngā whakaukonga ngā pledge le lako allegiance. Ka ke whiu e se upu whaasa moe whikau ieringi upo le allegiance. Ia. Kuso lako whaakokuanga po le alawa le. E o le ngā pledge anga le fast. E le mawhaila ngā koe o e whaingisi whainga pāloka. E le mawhaila ngā koe o e whaise si pāki. E le mawhai fo inga whaapea o le lao independence. Le anga o le ki I whai upu uma ianga I lalo kasifa o. For the parliamentary term. Ele paya inga le ia le kaimingi. So I se si lai ku. Ia le mewe ngā lenga kawa waku se vaivainga. Ia ila ko unga whaapea mai e se le ama lea. O kere kusia mea ianga ngi pengo kusia nga po pengo kusia o lailunga o le mai o mea lailunga le kula fongo sa mo. E ka kauanga ka ko whaalongo ma muli ka I le kula fongo. Inga ia mawhai o nga mawai se kasi. Mawhai e fo o nga mawai le file mu le kungu. O le hae lea o ngā e whai e ka ko kula fongo ai o mai fonga o ka ko le malili e pea whape o la e against ia ka I ka kula fongo. Everyone has a right to ave ia ngi whai unga e whai I le whamasingonga. But that doesn't mean e guarantee wa e malo pe wa guarantee fo iola e whai inga. Pe o le a whaasala o ila lo kula fongo. So, I le peilanga e saungoa siata o laua sak, o laua tuli. E leo ko iese pāki o iai. E le mawhai fo inga o whape whaisela ko pāki. E le whape fo i aku fosile ia le fonga whekalai e whaile mea le manga oi. Ai le whaanga le kula fongo. E ka kau lava o ngā muli I le kula fongo. E ka kere I lopo la le sia wala. I fonga. Harmony agreement. Ole se vasai foi. Ola se vasai foi o ta tonu le tu lai ono ta fe sa ola tau va va ya. Ta tu malolonga ya fa ta foi ta tu company la kono sua ina ia paleni foi e tu sa ta tu proclame ma ta tu major sponsors ma se foi ta tu sama vianga le. Ia ma se ko ka wori se vanga le fa ngira ko kofe fa le ia ma to fa vela me ai ola to ma ali la vai le vela. Ona ua matua si o la verita tu. E tu balonga foi mai fa o tatu fa swa. Iligo le ami o tonu family club. O le ase ina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima. I le no foana I seina I fale anta. O le ngalo do fatawina sau tusi lulu. I le na o le tonu se lau fitu su ma le lima tala. Be fatawina fo ina o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala. E fa ngata pe tapunia avanoa. Mo le fatawina o le tusi lulu po pepa lulu le asolua su ma le lima. O le masino a grila lua felua se fulu ma le lima. Le lei tato fa ilonga mua e pei o le manu maloina o le piki up fou I tu ainga o le Hilux 2.4 liter 4-wheel drive lua o lua super fa ilonga luna lua race SUV 1.2 liter lua fe lua sifuru mare fa ngata ino tato fa ilonga tupe ava tama ina mare tonu sifuru wafe se iho atu ile afe tala le lei tato fa ilonga uringano e le lopo o e leisi lea o le afa mrueina e le lulu mo le sailinga o le Hamilton Family Club fa so tai mai le tato official le Blue Wave TV lungo le proclamo le tau te iae mo sau tusi lulu mo le reise tele.
Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South. Ua sa o le leile whare o loa manenu. Whili leo whai o le talo whakau tai te fia whatawina. Mai le tolu se furu fetu se furu se lau tala e o atu lava i le lima se lau lima se tala. Ona whili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatamu. Maratua, whaatumu o whamau ngai peo lo swafa antoa e meli po se numero le telefoni e maisi o le tuatusi. Molo ainga i Samoa, manatua, whaatumu le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi nai lau whatau. Molo o avanoa le online banking mo New Zealand. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Vasalalonga, le fono ura mafutanga fasi to outa ini usiladei. O le amatou le toi tai ina uru whao pe matou te toi sa zaina le whala e peo le whaiva i poula. O le amatou le toi au whakaida fo i le diuloa pe matou te toi paupoina whaatu pe ua mule o tau le fonga. A wau pa ia lava o Samoa mai le vavau e o atu le whaavavau. Ai wala watu male nganga o le whaaloalo i tapa whanau o fasi to outa. Ai mai se ila tau sa fufoa o langa whaale nganga i le ekalesia whapakitonga kerisiano Samoa i fasi to outa. O le awhaia le tātou whilo inga i le whale o Samoa i mangele. I au gilani i le aso sālua subare ono Januari lua whilua sifuru ma le lima. I le tūlai ono i le awhiafi. O le neifurutanga o le ātala noa i nai si tātou fisosoani. Mo le ngā luenga o le marumalu o le tua o le wa amata. Mo le sifa matalaga whaafiso ta isu komiti. Whioka le teitei fono ai ono Bulumelo Kereti whaia. Numera o lua tasi whalua fitu walu tolu o. Whioka le whailu tusi ape nu soa ai ono. O iwa lua ono lua tolu lima tau. Ale ko fiku. O la se fa ko mo ka un ma ko fo pe isi mai ngai me pe ka ro ma ko o la ko fo i ole il pa ki ke o kuri ma ko. Ava pe le receiving angila ko kusi ele o yese se fa mong yang ava pe o tulila ko pa ki. Ele ila se me la ava pe ai e ma pe ma fa ele ko fialu o ke o la ko kulinga ia. Let the process take its course. O le wingo la kala ava pe o la ki sila fia o la o le fai pule ngai ala kule fast. O afongo le paki le fai attend. O ngai foi o ke lo foi la lo sila fia o manga ia ke le fongi mangu mela mawai si sui fai pule le kongo paki. Kala ngoa ava pele mo sa kusi o la wa vakualo ia ile kulinga o emal paki. Ko fo il paki because ele mafailanga e ku kasir kaimingi. E makua i ele o ilalo le ele fakanga ilalo kula fongo. Lenga o lenga fakau ko o ilalo le paki el fast. Kasi fa o le Electro Act. Lua fesuluiva. Fa pela o ke fa ko inga se si fa mai ke o le ala me fa kaimingi o le me mo mua i se fai pule. O le memo mua ia e mafau i lo ku malo ava pe ke al boku lo ku malo ava pe mali ku malo e ke saulo le pa elections wa ka kawala nga saulo ma e awangi e ko fo de la su eses o le melo ngalo yeah everyone ties to some financial commitment i ngai ka la fula ia le la kokongi wa nga onga dismissa oe fia ma singale ko ngai o les elections a les guarantee ya ma fa i fa penga kusapo la lusi le coffee minska but at least because o compensation nga le mo e fai pule e ka ua le ko ma fai e blend ma ko fa kala ngoile and I think ele o yese ma fa o kai fongo ma le vaenga ma le majority o le fast la e ka pungi le vango ya la kovia leanga perhaps olanga kai se ngi fa makalanga olanga avi se ya la ko so still fa pe la vola ilo ka kai sa ole kule ku le majority o paki ku ai fa pe lo wa manga o ke alu ese e ma failanga e failo ile fon fe kalai avela ku sir fon fe kalai o e wa e fa ma vai met paki el fast ya lo ngi ngala fa pe fon fe kalai ya sa ngia ke ale failau fainga palo kala kiki porque le yo le afia ngam ngame ya oi
ele o ye se guarantee ke ko sau pole ale pa ki la ko sau ai ke o ela ku le kumalo va pele kumalo o le ala la makopalo ka ya ai mai ai le ko ya lu pa ki le nga mako avia kong it's all about vai nga uma pole ale vai nga fa ua le fai pule forget about le minister positions ma fau le kulanga fa fai pule le anga o le kulanga fa fai pule sa filfili mai le kumalo ele filfili mai ka pengeka ya lo kulanga fa fai pule ola officially sa e se ngasi to fa manino mai la e se nga le tuli marpaki mal fa ma vai marpaki o ye se ngo vai nga ia o lo se pela mai el tula fono fa nga pa lo ta ia o fa silina e so se ngo kurio oe malo fa ma vai la vo oe wa ile ko io inga ma ile ko ka kunga lau o fa na family toloa ava pe o kuli o longa winga wole ai sau o lawa fai ele si va enga fa unga mo oi o lawa va pe ku ya o ele ko e sia vango i ele kulupule ma ko por paki le ma ko e alu ese man paki o le fa ma vai ya wa visa o ala ku si le wa e longoa ya la paki fai o o le la fa ma vai o le la ku si le fon fe kalai la ngol fon fe kalai le ulu le fa ulu ya le parlemenge o le member of parliament o le wa fa ma vai o le process la pe ava pe ngi e kukupu me yelo it's the same o le kalongo mai ele kasi fa lu o le akula fongo o fainga paloka o le winga ola ukala e ka kau lava o nga yaise si representinga le seats lenga e sa wai tuli pe fa ma vai e ka kau lava o nga follow le process e ko e faise paloka la kiki ma lo fa tai le toa ani si vai ngo o man ya nai mata upune yo wa e nga tol manini o le o ke vai pele i mako vanga i le kulia o le o mapu ange lunga le kala o le lo kamfai e fa akolo vai kolu e kawe malako a fa penge lo ko le o ka ngel pa ki le bango e fa ye ko filinga ma ko fo il pa ki ali o da sol parmengi ai ko kasi da sol parmengi vai kunga o le lava fa wa lava le fange le finga ngalo o ngai o usongi e kuma o lango le mau le ka kuli el fonga fikalai wa ka kaula pa a fa pera o ka minga fa pera pa ki o ile ila wa ka ro kuli mo ia la uli o la se e un fa pa ki ko kuli va ngale ila so ai di fa el fong e fa mo ku ai wa ia le la ko finga ngalo ma la ko intention e fa le angal pa ki ile le ko fo il paki kusai e mafaianga ko akula kusi ilo limba lo kusi kuli ai laila e ko fo ko ngol panemengi nga e kulo le nga me fa pe o le fon fika lai le wa ver kusi le o lo wa mai ke o le kopi wa e ko e lo la inunga le su yo le paki el fast ma fa pe la ofionga fia pe ke le fia e ke ngofo e pe e ke ru ese lo la o lo nga winga fa merkula fongo e ke ko e fo e failau pa elections pe kuli la pe le kuli ai or kai mi o il parlemenge va ya kunga o la e o le ai o ele vale de la ko ngofo ko el parlemenge pe ava pe o lo va ko el kusi le fai koko ya o lo kusi kuli le ele se kusi sai o kusi kuli mai mai fa poponga fo il fa fsilia li atau mai o ngala avise se ai roa la ave fa le tangata i loa mata ina fa tangata i loa to fa angi fa minister fa pu ai le se sila li kumalo la le winga tala o le la o fo la muri ai fu ko kulo ko ngole o kukudi ai o la se fela to la le winga tala o la se fela ko bang fa fai
a vai fo yo lena la to sa no wale bo ma wa onisi o fai pule nei po le wa ve minister sa ta yo la tu malo ole mea ye pale mia ole paki fo nga wa upu ya leno tama bo fo ole winga la ta le la o tu li pan mia ya ula a fai mongi la ma fa maungi o la ko loko o la kilo anga ile tu lang ole officer instead o tangata ele la se mea la ka pure i fu ni si fai le wala ko fa fonga mai o kuri pan mi kulo kuri ka yo vai fa tu lo so le to finga pan mia o le lau fa fonga mai o kuri fia me ma le sito ele la se me la ke ye fu o fa le kingo fu ma te ye fu o ta ina fa a mata tu lo ai a fa ye moni la fa ma oni o la to lo to e ku mo paki ele la se me la ka mo mo ye fu la ngor ko o lo le anga or ko fia se lauri I paki ma la to fo e tau sa oli vanga le to fatu ia olai fa makala mai ele vaenga kasifa kasi o le Electoral Act onga ava pelo wa ya lango sisi paki po wa pledge la allegiance le sipaki ia wa vacant la seat ele ila se mela ka mafai ye muli o wa ku sol mea sa o ale vaenga le wa le electro ia kasi fakas ole vaenga le wa ave ku sikuli le wa umanga no rifai le lako dismisso isesi ku ia ole okoe ele okoe a ngala ko fai pule ole fakakali le process ai ava pelo la muli yo wa ko kusa umala o ko umal vaenga la yo kusa pele kulia o ko le fast ongola la ko longo inga ia kangaka ele o wale o koe mafainga ka ufa pea o la ko ngi fai pule la lole o le kula fongo o lo wa saker pa ki ngo ko ko kong o longo winga la lo ko longo inga kangaka ele ongi fai pule ole ufa faingo fia nga their position as members of parliament has no legitimacy ele ya ke ula ele a kongu ke o ka sei ngai la ko ole unga o ko fai ole palo kala kiki o ko fo e fai le palo kala kiki ia ole fai unga ngai o mai fon fe kala pe a fa pe lo ki solia ia vai ngol kula fongole le ko ke kala ngoi alo fa taile to ole si vai ngale o ke 15 ngol mai o me ke vai ku ye ole la va ko ke kala ngol fa vai ole ko ke kala ngol kula fongo ka ngai la ia e finga ngalo mo fai ungo mengi kupu mai me ke va kule ka alu mai vanga le ka alu ngumela ola so ka ngumela mar constitution wala ngale ka kalo ki apila o so ngumela ka ko kilo ya fiame ka ma ka merko ongo fiku iva se full le wo su ko pe le ka ko ka ko me ala pio na pu ngumela le voka ko lo aku wala ko ma popo mari cha pipi o lo mai fa nga le mele o kupu e pio rapa fo la ko ngumela le foka ki kilo le boba ko rule ko kargo o ngumela la o la so kanga o ngime o ka lo ko ka ko kura fo nga ka lo mela ko ngumela I think ol mela kom felva nga fa le ia mawale ngumela e mawalo le majority o la ko le nga ila lo le fast ila lo fiame fa ngo fienga la ko face fa unga e dissolve le pa ki el fast and that's the reality because like okole le avangi ia le majority o le kule ia la uli mai la ko foi le long inga le position la uli o le kaimila le ngi pe mawala ko ngumela efia o le wa serve kusi so ele ai ya masesi amalo si anga ma fa inga la ko fa ngumela le anga ko lima le wa serve kusi ele vai ia farkula fongo o le aise le tirmesi o ko a ko finga fa fai pule a ko finga fa fai pule nga lenga ma fai inga ko nga ko fia o ko pela la finga le sa fa piko lenga ma fai inga onga aveanga ia ma palemia pe fo ila ko lenga avea mingska the fact o loa issue kusi e fa ke ai pe kuli ai plays a big part in the value ngumela po a ngumela la ma waisi HRPP yes they are doing a really good job as opposition and peyonga maua fo i famakalanga isi kaimi ia wa ka warka HRPP
onga luenga ia fa opposition o le kama fai e oppose ma vai uma wala e fa e criticize ai e se sikulanga fa le hanga ia me malo ia kama fai nga malo le kai mingi inga ia ma fai nga justify ia la ko molesi pa inga ai o le wa kuli ko limangi e le ma fai nga ko yengi la ko malo si anga ila lo kula fongo e avea i ma fai pule se ilonga ua nga fai le process le fai le fon fekalai pe onga mga mie la lo kasi fa lu o le kula fongo o fai nga paloka so and ole leanga fo ila pe e yengi si ole la muli ai usol me vanga le e wo le ngoi male ngoi wanga ngoi ko ya mo ole aka ko ya o e foi la les ka le la alu le sile kuli I hope o me umala vale la kuli maka ile fonkanga le al kele yo me kanga fai o ka o kaimi male fucking ngo me inga yo aku fonkanga wa mo come wale ele pele le palmenge o le famsi ngo vole ako le saungi fa mele ile fa mo mo ko ko famsi ngo ngal mo kri saungi al palmenge la ele sme fa penga wa ka wanga ku ro fa ungale la fonga ngel fong fkalai kali la ko morianga me fa mo kingo wa kuli la ko fa e longo wingala ka wo kele ka mi ele selo songanga li atawa onga on meye yo polkiki it's all about timing and numbers ava pe lo ya oil majority move lo awake ko ka fa karkali lenga one member of parliament ile polkiki it's very priceless le ka ke lo inga mangal men ko pulua felwa kas angale fio mele fio ya kwala ile fast sema mangu ele fa fankar fingo ole avangi so ole malo fa penga fo ya ku uye one person will always become a kingmaker iso se akungu fa kem kalasia pe afa pe olewa wa hangle ia le result ole elections so e ka ua la le mele ka fa pula mai le atawa wa maua longu mela ole ale strategy ole ale le mele manga o fucking lo o angi se me muli ai resolve later on but e ka ua foi la le como fai fucking inga ia have the minimum interruptions ile governing ole akungu ole mero ko pungei ele po malai e yai foi le fianga o kaimingei i le running o le public service ya ke au ya o va ya ku le kusilanga avele so kurse fulu o te sema ila uia va ai falo ia o fai unga ingi kupenga faalu le malo from that time forth e fesiringia le legitimacy o fai unga fai kaiminga onga ole kusinga nga invokai le ave senga ole kai ole fast le sa yai le fionga le safa pico so e ongo e afia i fo ila le operations male fainga o kiu ke public service pe afa pe ole yai ko inga senga se fa pe especially anga senga se la afia ile executive so e ka ua la le vavenga move ma faifa unga ia to have a very minimal interruptions ile operating ole ku le ya tawa masiat maro pafkai ole ua maua mai inisio telefone mai samo ole ua tau yese fina ngalo le tama ita ipale mia po fia mi na mi mata ole u fia kala ngor kai uri ku ngai mai le temi altoa nei pa inga u fata usanga ile fia tala noa ia isto ina alela o pe o toe mana o fia tala noa ia ole asef so ninga tu la et pai le mata u pule wa e ole foi la u fa dia mai telefone samo ole foi la o ia le fina ngalo tu la e pa fa tali mai le temi vilia tu ai fia mi ma o lo tau sema foi se temi fe lo ia ma so tai mai le fonte telefono no ngo so ngala o mani to ole ase fo e me fainga ka fa so mai lo so sa ni me se fo le mo ole ale me le la ka fa ole ase e yese
e ia se me ko kia po o se vai ngol kula fongo e fiso soangi ai se ku ngai i le faingo fai ngol mele le o kula i mai le pati o lo la tu ta ia le fainga mano ia okay lo la vai le songa ia tu lepa i le palemengi because e paunga o le vai ngai mafaiunga justify ai langa ia sanga ia party play in terms of confidence in terms of support yeah I have a bill le issue le fast just elese vaenga le elese vaenga mafainga play ele opposition ele paki le fast le ngai le ola ko le fast just put yourself in the shoes of that party pe have a bill situation there le kupu I lau paki ngai mafau la ia le e mafai le fast nga fa pe mai o le mele ko nga fai ba isa uia vai o ile la play fo le pat o le angu e can play le pat o le angu o le se va ngol kula fongo e fa pe mafai le oppositions pe fa pe ele o mawela ko ngumela a ko fa harmony fo it could have happened pe anga fa pe ngi ele va ngol kula fongo le fa sa ele le oso le si a ele fia lo ila paki mafai ngai halu le spaki o e could have happened ma mo ilo ele HRPP le majority pa ele kai mingi ele mafai o me sa o alo kuli el vaenga le ia wale ko yese le chirmi se ile ko finga o le palimia ele afiona le South Africa wa wale ko ye fo sia nga wa minska e pa wan mela fa kalkali ai ka ilo poko fai ngi kai mi o le sau o le mai o le ora mai le head of state wa terminate oi as a prime minister onga o le wa kuli oi mai lau paki wa le sau paki fai le process ia ale fon fe kalai e o ko fai le pa elections ava be ese pa te play ele songa I kula pa ia o le mafau fau e fai le ava fakfaka fai le ava yeah and ava pe ngai manga o kalangoa o ngo manga o ia le safa piko kalangoa ko le epa ko kalangoa le kai fongo why just free key people instead of ekukusale le sui fai pule mai I loko fanga ma le sui fai pule mai fale alupo I le vai al kula fongo they are all members of parliament just put le executive on the side ngai e kakaunga kakova ai sui fai pule ila ko lo au mai e ngei kumalo I ko kongo o le palemenge e representing ala ko view cabinet is a thing it happened there were umal elections so ava pe manga o sort out in a transparency way la mela kalangol kai fongo ele kalangol paki ako la vela mela kalangol ai nga o fia me mal kai oppositions I se si ku le se pa ki fia me ai le kalangol fia me le kai oppositions it should be the other way round kai oppositions ile kai o le pa ki ale fast pa o ka ko makenga nga ai au it might be a harmony agreement level activator ali atawa o fafsiri la mo le atawa fafsiri mo lo sunga walanga o le te pe te tu mai le tu langa o finanga lo supporters ma malangona ole fa makai le o se ko ilalo le o se kanga kasaka ika ile fast o le koe haru koe a ami mai se fau kuanga ale vaenga nga le anga inga matulanga wa ia po na furi tua fo ai matu fa matai le o se to ele le ole paki el fast what do you feel o inga desperate se kangaka o pongsa longa vai mo longa mafafau se mea ele ai se mea fai kula epa ele kei nai kula epa mai le foi se mea fai kula epa e pene fede la uli po fia me matana o le involvo kula epa o le mele le ele chapipi mo le mele le inga ia o le alfa kuanga kula epa whainga whai ele ma whai e koi inga
ma kaka ma ko pa kinga fai ala fa se fa ko ke fai ngai le ma fai on sai di ko fa ma fa ko kanga foi inicio ka ma fai nga fai ya ke ola vai ya sa oi ya sa ole hamni agreement por deed of settlement por le MOU le la kalongol ka upule onga ema fa le aka wa se la vai singi de mele ma lo va chai ia ole la yo le wino la digital it's a shame foi le olena telefo itala o lau le corrupt o lau le a ma le a kause ile asko inga ire mo fainga se ale la to tamo ia pe folinga mai le la to tangi ia ina ia to so ni mai a le foi ngo mo fai kala o fa to bet tango ni fa winga fa fingo fier mele atangia mai se to ila lo tele o le o sa tu se te inga na va tu fa tu tuanga e na te ia le pati e fa tu le tu sa multas a ku pura me ya fa ngole lo to pe wa onge e kala pure le ikere ngo fai la matematanga se onge la ile onge la au fa maku sa la fai o le alo fe la me le fa kangi ni fai fe au fa tu fo la me le te me nei suru fanga ile i fa fia nga io ma fanga fa fia nga suru fanga i so fa kasi e kalesia suru fanga ia a le la suru fanga ka nga o foi ku manga e ave ese mar ka inga o le fa ku inga ona matua matanga o le to inga me o tu le fa tu foi a le ia o na to fia le tua a ua mai matai va matai o po fa ia ana ia matua le tu na lo a vai foi ua vale malia mal ia ami ia to or savili o po fa po tasi fa malama le inga ia la tetana ona ia va ngai e to manga ia yo sulu ia ao yo sulu I fa fia ngai nga sulu I il kala lele ia ar mele ele sulu kala lele ai ko sulu kanga ka ola wa guilty fo io wa manga fa maungia soli nga tu la fono ele tete ele fa mesinonga tete ele palemende o le ala mama la le sio ka ko wa mi o le sulu le meo ia le nganga o le kuama ila to tanga to le tu a o mele e se me ka ke suru wai langa a tato wole ia walanga o le ataua ia tu supporters o le loia a o ku le tala le o le vinga la utala a tato fai tau mai le kuspa ia so si tai ia o fai nga malo o ka vika sai ia ile perfeka nga la ku faukua sai ia nga kango io o saugo sai ia Samuel e fesili de ka yo se malo e ia yar kanga ka le kuanga ke fau kuinga a ua o le mafainga fai o se mea kangi fau kua fa ale nganga e o mai ala inga ua sau Yesu o mea nga e fai e o mai foi la yo ka ko fai nga malo le nga ile ese ka ko fai nga malo ese mea nga fai la o po e tatau fo ise pale mia e ka kau le a o le malo e tatau po le alava o nga ia sau spiritual mentor al mele kula imai ele ka mo e subu ilalo ia ao Yehova ela ila ika makanga ka oletu ale la ko ka la ko a amile makanga ma ko a amile la ko subu fanga ile nga furi kua ia la ulana fio sonia tu ile dei te mi fo il tato wa faso ai tu va tu ia o rua fo ma yo tu la fo ya mi se fo ile dei te mi ile ngase elo se ngase malo ngase paki ngase al fast yo ngase al fast venga ka fo lo ba ngase la vale al fast lengi va ngase va paki a sa le ala o sa a siaka okay lo pe ke man ko wa lo ke man ko nga so ya o ma ko curious como que faz e sulu fa lo fa fa e o lo fa ko fa fa ya o ko fo ilo na fo ilo la yo le wingo wangalo va engale a mo fa no le atawa na so tai mai ia le so fa tasi o maftanga fa fa ngai au kilan ya tato ya le sungale fa fa ngai to ina ya sunga Filemoni tu kamala ia me se fole o tai o le sofa tasia kalesia maftanga kalesia o kilani ya patele farmaiko fionga ya farmaiko mari to telo fa fenga e faia se sauninga lotu ile tao le ono ile fiafio la sa le la saunei
ia tatou ina New Zealand e faia isi sauninga so fatasi e nane mota Samoa ma le fionga le Konisula o le kongo wai ma wai i le mele le tau faia tuai mo Samoa umalai nai au kilani a fa fonga mai tatou pokalame le tau taia le fiafi ta le ono le fiafi o le asosa o le faia isi se sauninga fa apitoa i na ma le fionga le Konisula e taita ia e so fatasi po le maftanga so fatasi fa fiangainga I miss for tua ya male Pacific Leadership Forum Community Samoa e o mai fatasi se ki ai le ngase a malo se ki ai le mea watula i mai lo winga la le no te fai atu e te tauna na surufanga i au Yova ai o surufanga i lima o kangaka ngako wa ku fo i ko fai mai o le kari konguinga wa ere elea wa parpala ya maranga falo ya malo e Maria le maka e vai ko fu le mele ko punge sa kula mai ko mai kai fo i afirme ma osul pesele o le se o le inga ia se ile ia me pi ko ngol fainga malo e o mar ka mingi di se ia se a le o se il fast le ya ai e ongo ku so lo o le fa kingo il fast ia la ko lava sui le upule se io le o menga le marie mo kalongo se io le a le ko se i lava fasa ai a malo no si ai ole ale fast le la se le la o fongo male ma kuile pa ma ko ka fa le si fongo le ai ke longa ke longa le ka fongo au fia fongo ai fia mela ko ia mala uli fai la fongo wale ko fa le ole o mka opule mo se mangingo o mka opule inga i fa malie ia wa nga fese ese mela finga ngalo ia la uli mka opule le mka opule le wa pe la o le kio aka kio me umangi ko pungeli asiaka mo sau su e lava ma formal hit and run o le mea ngai maari ele moe fa fikauri le kupu mai ia e fa fikauri wa fia e fa malo a fia el palmi a fia ele al malo ia you know msalo se mission foi le asia kama o le mai o mka opunge se ilanga ilunga me ngai le la kupunge mai ke au ia ele a nganga o le fongo le fa ngai o le fongo ka kau la le va fia me ia ma la wa ke le lo foi pe fa ko remove le kusi le fa ke ai ise marmanga ma se malienga pe ko fa ai le o la so lu e paola wala ma fa remove le kusi le o ko fa o le vote al paki pe ma fa remove e ka kau foi langa majority e vote yes pe vote no aya e kalangoa lo e ko inga fa pe ele o se campagne ele o se campagne sa ingale el paki el fast given is supporters here supporting ele fast ele o se campagne foi la se inga ele malo e fenka ia pe o ka mafau ai langor kula fongo la ka oko ole ava pe la mo musu e pala ile kula fongo inga wala ko fa unga ele kala fenga i fo ima manga ko o ngisi fo ola o vaenga fa up fight ava pe o meanga la stand ai le kai isa ia nga vai kai mi malanga beliefs malanga leadership so be it but o le consequence o fa unga fa penga e ka kau penga follow onga e ka kau anga mafau ile akungu ulenga palo kainga la ko i supporta sale fast ma supporta sale HRPP ele ka kaunga fa ku au le kula fongo fa pese ilonga o ai mai nga fa ko apalaile. If we talk about the rule of law, it should be applied equally ya ila ko umalava e faia fa unga a le se pe fa fo inya mi onga se in terms here le a fonkanga le fionga sa fa piko ma le sunga ya kulepa they can have a meeting o la ua a fifiringa sa lokonga e meet makalangoa whatever they talking about a fa peongi me fa le ele kungu good pa e ka kau foi langa fa ilo le kungu
o le ale kalangoa because o le kalangoa they are public figure ma selected ele kungu a va pe ngi me le mafainga nga discussing ai luma ai le ia le kungu ia o le la ua predicament nga as individuals e va pe le mafainga discuss me ngi luma le kungu ai e ka ua ia ile va ai mai ale public i ka ia ka ki ko finga po le context ma le content o la conversation i e fai given o le ngau mai aski kangaka filfili au ma mai lo paloka malau e kisia o ngol mele le la ku mo believes mo kam fai lango pe ava pe o ke kula i mai o le fai pule ma lol ma ku paki ai mo so ko fiminska pe avea uma ma se palemia o mea ia o le ku ma paki o mea o manga ka kaunga ma fa ile ia fai pule le kaimi le fai ang fai unga po le ale ku ai onga o kanga kofia la ko ma o mai le mandate le o ko ngol palmengi ele o kanga ia ko kinga lu fa kasi ko ngole paki o lo ngu o lo ku malo ia o ekalesia ale nga kai le o lango asapora sa paki le nga esa we so e ka work ko ma fa penga and that's it makes our decision makers accountable ingi fai unga lo ke faia na sunga sauni o le sivahenga no uva ia tu le press conference de fionga fia mena o mi mata a fale sa faia 2 days ago na ia fa mama faina lava le vahenga le fai mai o le rule of law na ia sa no ai fa mai e pia tangia mai e fa malolo atu ia le sunga de te fono malona tofi minista ona o molianga ai pe folinga mai walu ma toso umai ia le to tele o pati o lo ia muli ta ilava ile fa maluina o le tula fono ola ofisili la awa aka kokoyo i molianga e se furu molianga ia na fai nei mo le sunga la au del mali toa e fa molianga o le tūlanga fo ilele o le fabricating o ni moli mau mani mau e tau a fia isis kangaka longo winga a koe fa fa ingo fia mo ngana e fa molianga fa pe mai ua fau e la auli mo pule ai mangisi ia se moli mau o Samuel e fa sanga ya limon a o le siongo o defamations le kangi ai la uri ia leo yo ke vanga toni te vanga ma disi uri inga e ai ngoa ma le li pole Australia fa mai ona o fa le ngaina i o la to wingoa o tu ai foina ya la stasi proclame le usil fiel to tele o le la ke fisilingi ai ro ma fau the rule of law le sa ngoa ile ka mai ka palemi a o fea la le kangi wanga mua mamao kangi maki mai vasa tu lo le fionga ya tu pola mati mai vasa le faletua o le sunga fai pule vai le fai langila na folo na mua mamao kangi le kingale mua mamao fo ikusi le maku ku au kusi le pale mia ave markusi o ile official suru fa inga fa mole alo lo fa ifo ile la ko le case le ai ma se mea fia menga fai ai ngofo le lei e o ile official suru fa inga ka fa le lei le ma se menga fai le na to e watula audito e fa popo le tanga a o kangia nga mua mamau inga o fai ai fai el proclame le so le na mai lunga ia meu o me fu ile na tala noanga ia le ka ko le ska proclame o fisili la le ke fisili ngia wa fia tatu mai tai pale mia pole fionga ya fia me e ka pese le mero le rule of law ai matu ia tangia mai e ngake le o kausisia le rule of law ina ia pale ngi ku kusai kanga ka e fa piko e fai me fa piko o la wingo o fa tu o leva na tusi ia ile ai ngotu au e ka e taru sanga ina sana so nei se me o fa ia ai nga o nga avaku o le ka upule ia la auti fa sanga e lo makua pingiro lono winga e fiwa na natia e ile mela ile fia ya la auti ala le o pa ma ilunga le temi le vanju fa fonga le tu le la o matua sa sawa ilu ai ola o fisili lo sunga
O ai la le mo li ala au li wa le fua mai I e le o kangi le mongi. Wa mangkova mai o kau pure pulenga le mori mau Sam inga ia wa ili mongi. O le mangingo ai ki mori mau li mongi anga porkala. E le o afia ia le maka au lea. O la una fisi. A fai o le kangi le o leo ia ma le li le o Andrew Angelu lea o le kangi le defamation. O hai la o nga mori anga ia fa. O la fisi o ia o le kari kongu ia ia pale mia o le sol pula fongo ila au lima ua te tau e ona fai ni mori. Le executing o le Crimes Act penga fo ia kungu ia ngai. O ngalwenga ngai lalo le o malo no inga o longo le ngalwenga ngai le o leo. O leo e filinga le le prosecutions. Ya malilo ya sili. Onga normally ya it's la ekelenga whanga Kongola Court. It's A versus the state. In Yeyang Usila, it's Joe Block versus the Crown. O le kali whaingo fia markal pupunga lo silia siaka po ile mo lia la auli. O ngā longo winga o la auli. Po le state versus la auli. O ngai kakaunga kali la auli approve longa innocence. O le kaimingi la innocence la auli. O le ngaluenga leo e fai. O le prove e guilty la auli basing evidence la iai. O le ngaluenga foi la auli malonga I ku e fai. O le prove ele ingi evidence. O evidence la avako ele meet ele threshold o le kula fongo o le vaenga o kula fongo o Crimes Act le charge inga ia. But what is interesting pe avaya ko I falo ia. O evidence le avako ele o leo. Lewa mafua inga kos le mafau leo. E proceed lo ma fai lo charge. O le wingo la ukala. O moli mau ia avako leo. Yes. Lenga ko va ele post lenga post lenga fai ele comments ala uli. Because o inga efesili o inga postinga po inga publishinga. O le requirements ia ile Crimes Act. O le whaingo fia ki lia ia. A person commits an offence who publishes by any means informations whaleanga iles kangaka ma SSC. A whapela o le post le peisa I dunga le awhangi le whaiki o whapea o loa kangola o li publish ia information SSC au whaleanga ia kamari ianga o ia fo kakai ele fia la oli o leo le amayan me nga la oli ia lenga o fela complain leo pa o ai konguanga kango ku ulunga e publish e ku ulunga le social media e le o la oli ku so lo kango la oli quote the informations that was already public nga ka o fo ila o fa magalanga ile si ka ko fakangonga ele me ma ko ngi kusa pe ye se claim ma se si fa pe o la o social media page nga hack ele fola le owners o le page nga ise kangaka ele info ringa o la winga la kala you still have the owners o le page pe afa pe o la ye lo wingo o la ye yo folinga ai kele ikango e ko e publish inunga ise kaimi vavela vanga e loa iwa o hack la page ko e publish inunga awangi kango se si fa nga information sia o nga hack la page e vaila le time frame mai le kaimi nga yele le avangi le post le nunga le social media mai le kaimi nga fa yele kala la uli mai le kaimi fa ko afa mai ya iwa hack le page if it's not match o longa winga e fo lala kanga ka nga le page you can't just make it now as an evidence fa pe ka o koi kangaka si o lenga fai mai anga ngafi wa hack kangaka yele page a o lenga chacha ai le vai aso lenga ngi it means you fabricating wa make up evidence e ongo modi ai foi la oi e kusai foi la ma le fama kalanga lenga fa la ulingi moli mau le o le fesili nga o amoni mau nga fa la uli a o le ka fiofi ko kongu le fale pui the key witness
because e whakaungu lo le case a Sam. Ma whakanga ia le process a le court e go through. O a mori maula ia Sam. O i ngai solve uma ia cases ngi. So it's like a domino effect. Ia le ke le o le impact o le case a Sam. Interesting ia. Onga o lokele o iloa le kaimingi po le ale positions ale Attorney General, given e ka kauanga go through le process o le prosecutions, anga le official le lawyer sili, pe o meet threshold e charge se kangaka under the Criminal Act. But o kele o iloa po yese penga 6 se faukuanga le lawyer sili, penga mai se liko opinion na lawyer sili o meeting threshold. E mafainga charge ai sesi i provisions o le Criminal Act. E based the evidence hiu avak. Ia le ko ke lo evidence. A kongo e foingi si evidence in terms le mele fa be mai nga fau la olingi mo mau. E lo mafainga ko lo le kaimingi. Ia le kaimingi a fa ile case. Ia le kaiminga ko ke fa longo e bo evidence nga avak. And it's just a waste of the court's time, the court resource. Given ngal koluma singa le penalty. So yailo masa salonga it's a timing tactic le fa ngal vaenga le for whatever reason behind the kamafai ave esela uli malkapengeka for the time being, because ava be loa wa maua ile le reason ave esela uli malkapengeka ia le foilanga yele case a le fionga ya a fiame ma le previous Attorney General ngalu ese malonga kofi palimia. We all know she didn't. So in terms of the rule of law, apply it equally to everyone and let the rule of law do its course without interfering mala involvement ala executive. O isi kai mi o fai mai o ngā ruenga ngā leo ia leise aya ale mingska mal palimia. But o leo fai decisions e akangia mai ai nga fai le fai unga e ave esela auli long coffee mingska onga o leo charge leo. So it's like wa charge leo ma o lo fai unga ma o lo le reason ave esela auli mai long coffee mingska onga o le fa kali le unga fa masingonga. So it's very interesting mai e ka kaulava onga fa va se kai mi e fai ai cases ia ua kaliman ngā fo ile ko ngu o la fo fa fonga mai ya au ngā le ko lo ngo mangu mo le ngu kupu mai ia o le ka aloka makele ia lunga I ko finga o le e pe ia o le ka longa I vai fo inga le e kaule ango isi kai mi o ia o sauli laki ia fai unga e mali e mga o kanga kai ko kas ai le o so solo I le rule of law le kelenga pese Onole, wale tato te mi. Na sau noa le fionga li tamai tai pale mi. Whamai. E le kakau fua ni por kikinga involved with mata upulea. Le hit and run. Whamai e le kakau fua ia wau te loa. Na I sau noa manino fua. Wa umango ula paka I ala audi. Ma umango unga ukau kua fua ia. E pe ia tania mai awe tito e pisa fua I le case lea. Awe ki koe kalango ai fua, pe atania me o lapta inga na fia me na ave ia la audien mareto. Awe ki koe halu foi runga o penga whaasara lau ma televisi whaasara lau. Ma toe tala noa ai fua I le mata upulea. Langa lenga mangingo langa press conference. Whamai o umano fautua ina. Peita, ia elea ia. Ia lea la ua fia I roi kula fonga. Longo wing. Ai whamai malana saunuanga. Ile te taufuana involved por kiki mata upulea. Ole winga la lau tala. Ole saule mori mau e afia I kanga ka porkiki e o ia I ken kao a o tu la I le komesina I ona fui taimi mangingo I o langa whaasisilanga o se tangata o se whaipuli. O la whawewhea la wa pia takia mai a irua fiuri ia fia me whaakongula auki. A wake e involve ngā keisi e tangia mai pia whapenga. A wake e involve ngā keisi lono winga la e pia whaolinga mai le boli angali. O se taui o se ita wha moe moi. O nga ua wha kongu so waku oe a weke pisa. Ae mana tua mai. O lea kau mawhaila auri langa o ia le si leanga kau pule wa anga kupu ngeila. Ana tupu nei la le mea lea. Pe anga le koe ufia
ia le nganga o le akua ia Samuelu ai halu pela Samuelu e whaakupu le tangata valeina o ministane to lua wa o kau purpulenga mo mo tau na whaatupu o tau mesina i le isi patuputonga a misi mai kau mesinga o whakau ule iutai i le Robert Louis Stevenson foi le iutai i Vailima anga kau ngula ngei mea o le asa kala fia me fai ai pia fōringa mai ona ua le tau ua le karikong winga onga o le pango kasi kama lea kulou tamali anga o Samuelu Sua o le kama vomai o le pango ka e aru kong sau fafo o kong sau fafo e fōringa mai la matua fua moa a ko ama fua moa ka kama Samuelu mafo fafo o tamaitai pare bia ai onga o le leu sika i o langa mingiska ona online nau lava la au le mali toa e su ele a mio ton mo mta upu le mali mali o yo tua ai pia kangia mai la ufa upunga wale usika ia ile finga ngano le o pale bia au ke pisa so nga mea mali ke wa maua uma ko mangisi le la pe e tua patatua i no le tuli loa ele ngata o le muli fa malolo ai pe e paule o le vahenga ngausia ai mingiska po le fionga i kai fu pe ole fai o morianga ola ule tilo yo hawia o mafufunga anga ile mata ukule ai ona wa joy paulo la ilo to monta to tai la foto lo sunga le lilo yona ba tu foi le se fina ngalo le ai officially boss house esa ole mana to ele ka kaunga involve fo por kikin ka upule hiten man. That term is a political term. Ava pere kaunga involve por kiki o le alan me wo lokai wa ka fia ile le kufinga fa minska of politicians. So, yeah, we can say that. But yeah, o lenga mau e la ufaalong sa le sa ka ua nga mai le kusi le ainga o ku au le foi alo sa mo lenga la vea nga mai le kusi nga ma ku ave le ka mai kai palimia onga le keisa la ko ku au le wa kusi sa o mai ale ainga i o lo faia ku la fongo kai o le malo o yo longo winga la ele a nga fo ilanga fa longo le ku la fongo ye pasia mai munu our le act le public service through ideoleo public leaders if I pule minska palemia ele fa pea ole a le mafai e nga excess akule ku nga kofia e oko e sik se ko fiso soangi ingi va en o ku la fongo o overlooked po ole lei po ole mafai fo nga fa ka and that is what the rule of law stands for ai le la va pea mai le ka nga involve le politiki ele kaimia avela au lima minska fa ko anga he is a part of the executive and all members of parliament they all part of the legislature elua ia het lai holele e so se fai pule o leminska pole fai pule lo avem palimia onga ia o le part of the executive onga ia foi o le kanga fai kula fongo kongo palimengi ai ma fo fa waila e fa mo le ku u vaenga ia lua fainga malo e fai kula fongo ma afa PSC mai le enforcinga ma le executinga o kula fongo e makanga luenga o malo o le minska o le palemia e ave le fakonga please explain por amo le fakonga en mele nga o mai lola ia le o le faululunga makanga luenga por komisinga o le e fa makala afa pe o mai longa fa makala nga le fikawi ia ko fesu suenga yo o kule ale aso o ka kia ke isle le ko ele fai o ko fai ungo ke sia e fai ele fa masingonga se ilonga fa pe mai ele o yai se evidence o le view fa pe ele lava evidence o yese va ngol kula fongo fa pe mai e fia evidence ka ngo so eko a o le afo ila le ko inga evidence le vai ko so le fa mo yo aku angelu hand over aku yang evidence au ke lo nga o le fa inka fa ngol nga fa enforcement por ngol nga fa leo o le ako fai mai ele lava evidence a o ko ngol nga kongu nga fa nga ia ko technical skills fa nga ia interviewing skills e su e mai evidence nga ima fa nga avere ko pe fa amaungia o APC nga ko poile fa la lavi I don't agree with the view fa pe le ka involve le polokiki
because you will never have politics unless there is a politician. And behind every politician, there is a human being. And the rule of law was made for every human being, regardless political positions, political status. O la ulea positions asiata fa pia fo ile fa fonga le songa le ya tau. E ko sai malau fa fsili. Malo. Pea ngai Leo longa. Ia, sa no mai ala usunga ka fada o e fo o le tawalunga o le tanto ona o le wa ta ko ile tu la fitu leva ngole ya. Ia, sa no mai se vai ngai tawalunga i tanto faso. O leo o kikilo ngei wa longa ko moska ko vongo i fa yer fongo parmingi. Ai o ke lo inga o ngim ka upu ka ko fai kau ma kalango inga faso. A me sa foi lu so ya selling ele kikilo foi kula fongo ma constitution. O lewo ye la lo wa manga ku ile me ka mo fai ai mo ka ko uso alo ya sound o la como lava le best option e ka ngo take malo il fa ficar li ko ko palming e o ka ko manga ko ile ka ele a fia for finga ngaro le palming e ma a so ka ko lava va ai kusa marka ko fa so ma me o ka ko lo o la me ka ngo fai ya o le lau kango e ko word ia le fisilia le yatawa pe afa pe ko so le ke fai mai if I'm in the shoes of a decision maker o le ala o IKM fine resolve ai ma sili ya kia o a kongu wa umma vangoanga ku le afionga safa piko pe a fu e kusile nga lu le scores fulu te sema o le kusi kongu wanga sa kaunga fio lo le ia le afionga safa piko ile fongo le paki ma e mali pe a vai every ministers include for il palimia a o fongo ale la kopaki e ka kauanga o as members of parliament e belongs to the paki le e ka kaunga ko ule la ko mafau la ko mis kamera ko palimia and it's not an easy thing to do ku ile poko le o kapingika on ngeni mafuanga ava pengi express mele view ole al fai pule ele yenko finga faminska ola ela va ai ko inga vai ile masangi ka ko ya onga fa longo ia muri mai ya mo mai pa e ka kaunga va ai i kamari yanga o ku malo i represent mai engi fo i kamari i ole ku so afa pela o au le kupu mai ele fa fika u le ai o ke faia se fa unga e ka kaunga va vel fingol fa unga onga ole ku ule a kalinga nga mawor ku si mua alu lo e kalango ele paki ole ale melo ko ki manga oi and so se ka lava ele se sengo ka ima managers you have to listen I concern alau akangaka I lalo lau leadership in order for them le lako frustrations their grievance and be open mind ele fa pe o fe kai ya oi as a person pa ole le fia the way it operates elo mafau male the reason ke kau ngu ia fa iunga onga olai ele va aia ila kongi ele o fau kua inga lo kangaka I se me ke kau ka kaunga fesu ya ilo ma fau yo fa iunga fai we can all be arrogant it's something very personal ya kako faka ka inga va pengyo ke ala kul fale o le moko le ya kau va pe mai le ya kau alu ese malo fale wo le fia ya kalanga fai mai alo ke ku o lau ki kau mawhai e whaai ka pēr le a kaua. My intention is to annoy le a kaua. But at the same time, wa show ai, no respect and being arrogant. Le ala wa orku langa le wa ishu kusi wa kuli. Le kai mila le ngei, o la ui a ma fau pe ang whape wa ule iei, swallow my pride. O le a kungu ulenga o le e wa ai masila mai, muli kula fongo muli sa or kula fongo la fionga le South Africa it's a veteran MP e kaule fa kongua fo engi lo ia pe kaule advice engi lo ia ke lo ngi kula fongo sa e kongu kami fa kanongoi it should be like back of her hand pe va kula fongo ngi muli kula fongo ongo I
e mawhai o ngā kaika i ngaile ku ngu out of this mess, and then we go forward. Awangi e se manga ku whapea o aile ngā lainga o whaiainga. Politics does not belong to a person, does not belong to a party, it belongs to a koa. And I'm not talking about ile view about dirty politics. O loke kalangoa aku, ile view. Polo kiki, lea lainga mafua ngā whaile kula whongo e kukusai le kangaka mawalunga mal kangaka mawalalo. And this is the only measure ma whainga kako whaanganga I kako akungu. E soangi ai e kau is le mea lea o le abuse o le power, ma le whaonga se o mea ko kingo le akungu. So, iake au, the whole outcome o ke mawa whauei, koe whaafo ile akungu le kulanga sai ai. Paises kai fo, move on, let that leader take le akungu before the elections. Awa pēo o whai mailako by elections, ai koe o mai ko kongu. So be it. O le mauka whongo le akungu e le se mauka kau awe o se ainga wa apea ele eise se mawhainga ve sea ia ka ika pēa. E o sa au lea wa ai pēanga wa apea o au loke involve ai as a decision maker I kua inga situation wa apea le a taua wa apea siat. So le ultimate result o le by election pe ale mawhainga for ala mea I vau kai lo inga o le kali mulmuli ala man mea mulmuli a o le koe fo e whaila ko paroka o le wakuli la kou o le koe le ise ele o koe ise there is no legitimacy I lako ko fi whaipule so respect the rule of law o le mafuanga fo inga lenga kuli ila kou inga I mawhainga nga invoke ia vaenga o le kula whango le whaima I whaipa elections okay, ofo ia ia pea whaanga I harmony agreement. O laua document ia la ko kusi kuli. O la fo iwa o la wa mani lie le lapa ki ele koe welcoming menga ia o ko laua isi wako ko kusi kuli. Whaipa elections. It's not a bad thing. It's a great lesson mo le akungu going forward. Hello. Ai mole ko fikula leo ki concern ai. Lea nga fase se inga la ko o fase se la ko kumalo. Mo ka kau o nga ko fo il paki. Wano nga winga lela mau ma fo malo. O ko fase inga la ko wala inga yo ko fo ile kule. O ka mi fola ngi ka won ko repair le. Yeah. This is se. Ma ka wa ko kumalo. Yeah, sorry you ma ko sala mo le mele ma ko fai. Ia o ngā le fuela ia le o ko mo le si whainga pāroka le a sange. Mana lo whakere au ko? Mai ako sa piko a siak? Le ua jawarunga hui maritatu por kalamel ni whanga na fiaf. E vile manatu ala vale a whasoa wa. Lau sa saa whaiva o le loia. Me se wha lau sunga le a taua. O te io e le fina ngā lo loia. Jawarunga le tatu por kalame. Ma e fuele ma whanwhananga. O le anawai a le fast. Le fo I taulo toi le tama I pale mia ia por tai le sa via ma tai o lana lava anava o le rule of law lo no winga au fo lani toi to ma fai fa ngangi pi o nga mangisa o nga ia mani maunga mani omo va tu fa e toi tau ngau sia I fu ma tau fe alo fa e la ngona mo ma fa fana e le fai sa fa pikor mele ngo fe kurepa ele kam solo fa kwa ya rese per ngo fwa ai ala kam solo ma fai mai le mea activate mai le fu pasenge o tital tonu le fa ya fi mele a fa ya e moni le upu muli ta I yala tu la fono ya o la umanino mai fo I peyona fa so sunga loyal ne fiaf ya ua tuli marpati ona olele alo ia usta ia o tulanga fa lo te fa le parti ya ka penga pa election ka pena ya wa tilo ya ma fana ya ai ole amalu bule ole afmalu ya mai ta wali to fo e to fe pa election ta fa pia ele to ta wa fe ni fa masinonga ma fe e to fi na I tulanga o to mai ai to lunga ta to por kala mi vanga fia fi vanga na ai bo misi se vai ya o te lo sa mo ma to por kala mele fa tai sunga li atawa te lo pe manga ya fu fa ngo sia ka ko por kala mele pe a o na ta wi fu le lo le a mata mai al sunga ya kot fara
ia tūlanga fo ia masania ia ona tātou tau whai whaasua. Asia se mea leo ke fia kalongo ya siaka. E whaile papa kiu fundraising ale au Leipens, ele aso lua lima o le masinga ngi, o le fundraising mo le reunion ele au Leipens. Ia, o le ainga loke mau paulo ai, ka uia whapenga. I fere. E whai o Tara. Leanga ke iwa ule whaasisilanga kunga. Ngō lakula iele o moi whafol whale vemelo ko ulua ele whaasisilanga kunga e awangi o. Lettres? Ai se uma ko lettres ilunga. Ala so lua lima. Aso lua lima. Ai mo lau sanganga siaka. Lenga umaro wha mawai a fui mongo ngenga o maka ko a makainga ka pokalam. O wha mawai mo le amakainga. Mo le amakainga o pokalam. E naona toi whamanatu atua o mawaile avanua 9 minute. Whaasirisila atu mo ila tu uma o lo ofisili mai tātou tusi lulu. Tusi lulu mo le sailinga o le ami o tonu. Mo ni usila au gilani na tele le tātou official le Blue Wave TV whamone mole. O ka saua ai ko ke meri mai lava o le address o le lua valu D. Lambie Drive. Ina i manukau. O nai maua ina o ia i whamole whaatau wentou tusi lulu. Mo ila tau mo e lua se lau fituiva. Tolu se lau fituiva. Tolu se lau fikulima. Tolu se lau fitulima, sorry. Tolu se lau fitulima ni usila. Le kusi a koa. Tolu se lau fitulima le tusi a toa. Na lai tele na i le tātou ofisa i le Blue Wave TV. Fai na umatu i whurunga le tātou numera. E ke vidia i oil ofisa. Wau ke le oil ofisa. Mo nisi Amerika. Lea e maua i nei nisi o tātou tama whanau manisi fo i la tau o main supporters i a manisi organizations e peila o la loi i California e ei tusi nai maua i le fionga i a laumatia whaksotai volita mai ta i a Belinda mo le numera e ono maua i tātou tusi le nā mo tātou la loi California ia pe whaksotai ia foi ia whakteisu au te lo foi ai o lai ini tusi mo nisi la fo tātou California o Seattle po o Washington o le fionga ia a foa malo tuto tasi ngale Blake ia ma le tātou nu o matai nai Washington ia ma nisi te upa ua tuia te au o lo mawai tātou tusi nai Washington o nei uta o le tele i whale o le sunga ya si ua moa i uta le Polynesian market ia le ngata fo i lepe whafsota i le sunga ya mata i linga pasi ia toma nei uta wa si fia uma le totele o lo tele ai na tātou tusi lulu au se talia le mo umano tu ina tulunga ia nisi o tātou nai outlets fo ima nai nisi o ila tau o le ia ia tātou tusi lulu se uma o kango e whatu langa lute o wei male ofisa o na vatu umano leo le lisi mo nisi sini me le pone ia e maise foi o ina o me le pone lava ia o le sunga o tō whatu basa ia e maise foi o le fionga le taitai fono o le whatu atua o le whasa pora si nai me le pone nai maua i foi ia le fionga ia le malu manisi o le tō tele ia malenganga whalo nai whasi silanga le na ia whamanu ia tu la soifua o le aso na fesunga Bishop Falute ia maleso o le aso soifua o le fionga ia tupai Macheta ia po o le tasi fo i o tamaitai whaasala lau ia te loa lana whaasoa fo i lunga te le lawe fo i whaongai nei lunga tātou proklami whamanu ia tu lo wa soifua i le aso maniso i la tau fo ia aso soifua ia tau runga le proklami o ni ngaro papa kiulea sau no ma yelsunga i le loia a tātou le ia i lono winga e le tō whai ona tō e wha moe tōngu le whale male nganga maua ma wha ausi ia ma le tātou wha ausi ia e lofa te le atu ia le vaenga o le fia a se foia mai amaruia a se foia